diribom na se eliama kokko nanim safo be ma kantanka no wo bo adwuma sana man ni monyamfo bi kokko kama bi edinu na ya na bitime enche emerepam no ebekan ya no ono so wo ho atese obo amadwumadie no akotote di amaye okuo ba jasi simprimu okuo ba no mesifia ha nyina wonne sowa okuo ba no Awurade Nyankopon hira no obo adwuma sanso na David ono so be ma kokko ni monyamfo bi atese tia no tia ono so boy akiri do ma atese opposite meaning no ene eme kotote de ma Sompa Asem Mpe Nipa ene yema bibia nko boko we said me top so no a menum nsem ya akase esa ntunim na committee ne mframa be fa ho mpe o hene ira trase ya djumadi no ebro sanso ena ye Asem Mpe Nipa panyini omono asamoa ono nso agina dwa kama na dai adwa dai ebeye de producers eboa de biada em ya djumadi ebro no edini ye enkwanta bisa Isaac osi nyina nkwanta so ntwen wo mani o nanso ufrika ne musi e janshin wa nsan wo busa se panyini kwa aten ni fie woye ndi bebu we na ebibie ho merepam no ye bebere unchiremu na wate benase amanewa akotote dia masa ena kokosachi frecha ono so boye chi dom papa ni dimbium de eagle yes aneno ma chechiremu na mente Gideon Eurade Ameripem ye be kan wasem adekurenti a eagle ne Gideon akabum no na niema akon nanim de ama ye nyina ye kire adwuma wura ba bi obia Eurade nhira no se watre na him ne nkwaban mu ama sebe yenso yenya ne ye be ye na yensa akoya no se wa yini papempem afri krono ne ani birim waya de Eurade Nyankopon nhira ye wura Blessed Foster na wonhira manager Dove as a do so do yes sika wone ho okay manager Robert no obo aduma Awurade Nyankopon hira no na onkonko nanim kwaku bibia boko de kwaku bibia de ni boko ne sei bibia ne boko ne sei nanso katramada bodwemu de that is ya nyame aya na ya fa na se yes for the achayen na ya benefit de anim na ya becha na aya bro semone sebe mpredwa akeka sem we no my course we need the etini de ehu ya that is we say we nye ama ye ne ya bibi ni mu de adane ntanta ya yo ai sonsono ye de ti pempem sa Ghana nipa bi o ha bi aboa de ti pempem so one pp so one dc so one wine oboa we do ti pempem yes ana ope ho nanso kamodak na o say dai abasa so ati ase enu ntina enyo saa Yankopon de nka wadom yen na no obi ka asem bi wo se watwi makokura na wantimani no mako watwi a wantimani ne nkyene wom bibia wom wantimani no na odi nsuo gu apotore no mahwie gu na tim no kura no etimi fifi Yankopon ya saa no ma wenke de ba asem bi obi nya ne saa obi anya ne saa Yankopon de ko nya saa bi anko ye ne bi opemsonyom dese binya sebia obibi sanete on tukwaku se wo hwe sa no ma we ya na se se ye kan ne Nyankopon hu se yes wayebi sa enkoye sa nenso ye nam aye ko be ye ne yetima so abetra hede na chese to be ya no waye akade aka ze ne nso to hwe nkrofo anu asema na mete ye kan yo so hu Ghana nipa na wa so dumre bi akwaku ye kan yensu yenhwe nipa ne ate o man ni mo no ye yan Robert so ti ase yenhwe nipa ne ate o man ni mo no se esi edidi empanifo ye na chi ne se ye ne yankasa so ya se sa ya dwan mo bo ye ho a kwaku eye kwa yebewu ane nsuo to ene obi abe obi bang no no nsuo to se obi bang no no okoye no ya ata si kwa so ne ono fa na no pa so ti ase ba nsuo to okoyi na si kache nya ha na mesi o se ha na ye ba ewie ma ye nyunu za pro bebe fie enya ha na ye ba kache nya na me ba o wo se ha so na ye du last stop wo si for ma no wasan pai baby a wo ko no eni asa agro o se yanse san Yesu ban bone ya nante se de Awurade akwantia ekombede ya de aduani bremu esikombede ya opebremu anyum ye me dese abige nenim nyum tuo
There be pebble and a pebble. I bet Danny, I will for it. Now, some dinner shed dear so dear. Ebe she. Radical. Oh, radical. Could you not there? My shiro. Erade. Yes. Ayi samu nyame try. Nyame boy my shiro. Erade boy no man na aye no yene bibia boko de. Oh, erade ama ya ye nhiro aye da so te ase. Te chrema da bodwe hu anwu so anwu nkra akone abanyina mu de a ofa na sedan ko ane de be manyankopon ebe nenza ne ode abedu ye nyina ya ne ye tiafo ebe no mu nya ya ye obi nya wa yo obi ne desusen wodinti obi nya wa yo obi ne desusen wodinti no bi nya wa ya ti obi ne desusen wodinti obi nya wa ya odi ane susen min so me dia no be kowachi come on odi ane baba say okay Asem Mpe Jan no one do ni ayi everybody should be baby awete yaku akoye ni menen nsam wu akire enen nsam adapono so na buradwe ne ntiase so but yenya aba no nko ade ebeko akoye nim na bibia akotote de amaye wafutu sem ye transise ni amfa bia nyawo a ne wa ani ne ye ya wade ba akoye ma wure hokwagu ma dwene ho a tinne akonya ida we mi de beti ho nkomo wagu weekends on sam de ade amepepa ye swimming na mkotena pool side bi kwaku ene mafutuo ne se ya cheke wo mpona twem na no sutimi diteme wa brabo be ma wo chusu ne you very careful check it kwaku mi wura hone Sunday no wo huna baya pa ne na isi from na ha ne skin na we school fees ane papa etua no we free school ne papa ni idea na we be ma bi pa said we si ahia ma na no ye tum no ayirige yi control ni say remote na wo check be ma bi nso abobra daka papa bi mu anka obetim ni na fa kwante ni bi so kora afra no ne nam ne so a kwaku meto nam si ye wuda dindie made da chepa be ba kire ni pa cho check on mpana twe ene ma no so na me wo eno baby a regretted life be ma bi one na wo mienu asset medi dine maame ne papa atem a be ma ne nsa anhwe mofra nenso o twe foforo ne yehu ka kire no wandie adaya ne dua mu dina no nim ne otimi ya ehya ase de ankwase akeka saa ekopem de a afe na no obehu se manu me ho saa me de obi tie ye ene obo ne nsa no wanu ne ho obi so gusu nam so ye bro no wonim se ne awie ye enso wo twan anyem awu mu ansa me pa chaw abaya wutie me check wa ho ofa check square de wako check ufie ni se de esitie ne hunu be ma wo so otwisi ne nante wate ye wo obi wo wa anwale umpo na ne twempna ye ni wuo ma odaache ye wo bi wo ha so ne wanwale mpo na daache bia wo koma abrabo be hia biem na wo hia no a ni wu ma wa brabo di asesene ma kakra unfi adru say ya wo pre ho akoye selection so we na de ba fie mi mo ni pada de akwa yisui boy yi ban nipa woda so yo hwehwe president agira kwan enipa ne box e fin so sela e pia bonde wo mfele atwo to di fin ne gira mansan sister woni monyam ne ho femi wo fase we na ade ne be gira busua no we na age wa boss no akoye ofro ba ko no amfa obetete umfi gire upia esotro we na oye proud sa no check on project wade woni kwase atwe mpona wo bere o abrabo na ye bonso dance bu akwase ya wo mti check emema mo nso akoma mu bio obabi wa ne twe mpona wonsi wudada mu bie mu abrabo mu obehia de obebosika tugu ya check wate
na gya so hu ne sere mu ko wudi akire wa hu sa ne wo yema ne bia nya ne fe enema o demand so cheo afa no wasi abrabo kwan so oba wo ne pia o je ne jot unim nom de so trans man num wie ansa na mato aso we ya wo mpra wani age wagimi check yo anumere check wo mpra tweye wajuma wo ye tua wo ka 2000 obey so every week bia wo ye ni tifoforo o we said you see jisika free wo ya so mo ye duru na wo ya mini problem o check ne wa cancel na heba na wo select no ayino di okunu wesika o check it 2 weeks anya hwe we me de kwa mankra no abode wani sa no check it mesre wani die kwa so school girl hey so be tu papa mkra na so kotwe mpra ni bia mabema obefie ye busa no one question two question now papa you proud of you onza kwa ne sia shin tu de ne tete onzo woni vision tu de ne tete empra wo twe be ma ne nya adwuma mate abu cross wo nya bi da bia watim vigire ofra mi ni credit no wasa B2 papa sika esikodi dwabra na dia send no dia to credit vision ni nipa ya ni so nya so okra bibi mpo na ni sika so awo onye hwe ozo agiwe aboso dia nko na wono wa nhia bi wa abontene mesra wa wo ya wate mama menya proud kakra ma papa nya proud kakra na umpratwe no etan enti awrade asem se ne owo bakwasia no wawunya amane eni gie ni wo mo dodondwie agya menye dodondwie wate mamfra mfaso mra wo so mo wabusua hwe bia wonwale wo nanso ni suna akura no se wone ne wo na wo ba fa bi mpa beboa wabrabo esu bi wa ye hia na busuam esu bi wa menhira metena busuam me pa acho ne a wo sane bebrebe wa cheke ebeboa wuni sister woda ho a wo hwame awutie be na omo mbe frɛ bi wura be ho wahene yi obi adi be ma bi achi sa yetu ne fu wanti na wa wutu akwa no kura sa timi be fie obe papa ne sum ene wo fa boy kura boy ne timi be hia de boy no ne nako na eno so asa agu boy no so oni ba bia de ne gosi ade na wu chuzu ade ebo frase na wo hwe ade pei papa da wo bone da na so de ba bia bone wo ejanie nsuo ni usim ko wura jam minka wo hia ni asem because minim obi daache tinya ni ane ne tina woni bi ni na meka ni ameka ajo ye be ma kwase ampafo na wafa na to ho so no oba na woni vision na wafa na to ho so no ni asabita frat odi nsa ni wi aye na damfo a wafa na to ho so no enu nti wontimi nkwa adwuma aye nim kofo bi a omunim hyepa nanso omo ya adefo watoto na kwan obi sori an life nyina ye nsagyaase young boy no ani tattoo ni nsumade na ye ma osisi wasa senior me friend ma wana senior na as live enso ne mpena ho fe no opa ba ye de na bobra onsan da uni da achi o next 10 years said ye wiase be ye dene no se awrade anyibuafo bi a me firim se mampanyini bi obetimi abeto to ne ma ne ma adafom na se ye yi ne ye kokko no de a ekoye ye MPP ni NDC ye yi de a 10 years to come on ne abeti ahye wa no kora no unnya sikanto ene unkra 30 cedis a gobe ome aduana na ye de 7 cedi to no prane abrabosa ne hunu mpra tweye be ma otimi tua water be tua light be ma responsibility ya na siade onim se we ye media esese me ye jajimi nu o na jina be nu ho ube suchira nanso unya boafo media futu sem ni besi ade amount sanse dodo akonwa no yesi ye ntena so enche ntimpacho ani die kwa so ye wise when it come to umpnatwe mu a na mfa nhira mre wa brabo ye de ye nkase jai suanyansa na daache wan kase wo fakan ohene yire oferade nkoso nhira na oma unyansa amen eni nimde ni hunumu esi ase se be ya obetena dwakase so a obetimi enye bi ede amaye na ohwe ade a ehia ewo dasani abrabo mu abra wo si so ewo ne mpanyin fie mu a eye se o choose ni life partner
ene ye ka say obi enya bema titiw pa wade no na so no abri bia obeye na adwen se wokɔ ne kurom no na yem hyehye aba beto ne so me kai obo ase tutuka mi amani maye bi ye koye achepa na baba wa bia na sifiri wo na okofa bema bi ne twempena ye kurom boys bi na wa miemia no a ye ne de obeye bia ye abrantie ni anisoade hunu oni botaye sinani so enti all hye na brabo ase no epiepie ensanom yo lifestyle na wona ni so e na abrantie no esanse ne mema yo eye ababaawa no ehunam de na ye na ni so ade efefe na bia ne mema yo ebia ne bema mu oden ne bema so ebia na no bonyum otimi kansem defi se de tetre maso no ewo ni esitrensem adore mu ma na esanse man so no sa wo pesa wo kansem mani raye mu a ewo sa wo kama ne gu ya adwene mu nte no abri bia brante de betwa ne hag na wa peja no akosoro no na wa wesa asem de egu na som na ma ababa woni timu aye ne de nte no onfa ho ne se de abrabo bia da brante ne wo mu odo ne fra nani yo na owo mu bia na nyame ya adom abrantie no ne ye basa fede na ni fi ya wo hu se o nyini no se abrantie ne fa ne nkosi ba bia esanse wa yesadriam esanse ne mahunu nyama ginjan e na wodi e kirente no oye na adwen se ne eburo ya abrantie ne de bo no na o di ni dem ni nte no enam so emeka den ka ne nsa ba akoteye eno ono a to free kromo because there bia na brand na tata no ono a wa packiness baby ohun se bia ono obi nam so anyan na baba wa ikọ nkran konya defuo bi na wade de ba fie ba ya ne ho ade awra ho se manche ena ne busuani bi to fom na be me ya se ni monyamfo ono akasa na busuafo na yonkofo nom ni kuomafo ahodo bases be de ho no na ewura tutu kakura yi mu a abrantie na oye ne former boyfriend akwansani no akwatena baby abema ne tepe ne na busuafo te sia okay graphic ama makanya wani aje ho a we Wofa na okay kanya we na ye de bratwe funse eto amemia tonga metumu a de tokro ne homa be ne wo mu amini mawe no a sia me kra ram sa de touch hwem na brante ke kanse hunu na he se wanya man se wa sia no okonkran no unim na sesen brante iti wo se na yire ne yebo ne di brante kra de onim se ono a na wasa akọ gina ho kra che so na make ansem ne hwe na wutie mi wa ye se sram no ko gu ababa wo ye ni mu ase na be ma ne hwe sɛnea wosi gina ho ne yire sɛnea wosi bu no na ti ababa wa fefefe nti abrantie wei wanyi obia ne na ntwempra wo krom ase no mo sɛ kwaren sɛni wo ya asabia son na si ahye nyina da akire no won san cancer mpa no won fan sabu hinta ne tirimo na medino ene be ma no so wagu nanimu ase enti de be ya ne se obefrefre da busuafo no aduane a na wose ya serve o mukromo endi ene o mo se tutu o mo ka na kwaya wade ne guye I am telling you because be ma ne say you are no kwa nanim na si ya e ka woni problem akoyi ogino zo aworo meyere ho akoyi se wo gina hwei na ye nto nipa ho sabia so sabia ku but sometimes I wo hwe sania wusi bu wo yere sania bia wusi bu ku no na wo hwe obi a wafa da dana kwaku eto da bia ya na asefem eye be ma na raho se wode na fofo ne busuafo adi na chi akọ na sa asem we sei ensi wono nko ne wa bla no macha o matwa chenku e na asem we sei ablante ne begina na chi esa kaye enti awade no blante ne se aye na yasa abane sa na so se wasade ne beko ne fie ama busuafo hu sese de ye ne fede enti sade awade no onwale biem ababa wa ne ko cha pa nwie mu die ena ye kasa obi de ne nsa hye na no esu esanse abrantie bia wo hia no wa abrabom no esanse no ofise ne yoye obi asiso an kankan ne maba wa no unsa ye pe obi a wo begire yen ye pe obi asebia so betutu ya no anaso bekisi yen
Yes, Bema be wa nim pokria na se wonim nufuo mu so ena we wonim romance ena we wonim sadiesi no obada ye ena we say wode obada won shada nko be se 2-3 rounds nte no ma me nko pedie mu odindi acho mo fanche me kote den nko ano da chi no nya no na decide ma brabo oh hene ye ayi can say enye viada o ada Bema mu odin ye ebe ni gieba e ka brabo ne ho na Sompa cha no nko ano ye ndi na say ye nwe enum nso na enti sa wo ya baba wa na afre ne wasi so na mpo ne bia krapa wo de wasi so pe na so no wa ye bia gya ya afre ne bia wo be wura brabo mu a se bia be wura wa bia kwan so a me tufo mu ani na ho be me utimi wo sa wo bro o se stead a wo no na mpe no ne kukum wo nwi ena ne metiri so ena wo de mi pie obeye te se kan ne kro from Ashtown Asafo Bantama ene yankasa yakuma semonten so ne bi e maba wa ne kan tete no Ashtown matena wo pepa what say watch say boy ekukusu ni nwi ne Sunday bia first fa S5 ene ya mpene ma yanyi ya ho basa enkowe na kane S5 na wa so woda ne kokumu wo ho na nwumu yi bogum Jonathan Sans na say ya gigigum sa na ewurawura mu Bantama ne ade kwaku ene ye misa ma ne se sa bema ne omu wo be se mienu miensa no emema sa no so kwambo no ya ompe condom na se wo mo ne ho ban ebe di na eba onyimu wie so ana ne bo afu ye misa se nhwemu no se nete ye wo hase ye pense ba kana so no eto de bo hwe oba nyina so pa wo digira wo no se bema we nam ne na wo a wonya ye nsa ne pemu but sometimes because me bani ababa wa we si akam de me nsa be bo be ye mo na awia na sa na dwi eti ye ka kire ma ya ne titiriw ese wo mo ya na ye se bible no kura ka wo se ma ye wo akoma mre yo eti yama ye ninya de ne ye si ye ho ye hye ye ho so kakra ema ho kire ye ne wowom no endi teme ma ho se wo so koye ne ma basa eni ansu fi bia dumja se be ma ne ho te se sa ne ho te se mi pesika ya de enti no no akogja ne ho ama no wonnim de Yakobon hye de ama odache da bia me ka me se betena fa wo ye den ya me wie agya sansa na me firi ho me na ofo dodo na asoro that time na nam no mo school mo no ba se ka me ka se me si kwan bio empo woni sika ye wa ahuchem ye hia ne ama ahodo etina bia me jagya me ho a kwakwa na bia me ko wanka be fele wo kwan bi so because ba bia Yakobon de ma bedru no me nya nnu a kire bi wo ho ma kire me pidie na so ne sanse bia dodo na hwe me sa hwe ni ntino eto da bia ka me fere enti me ka kire wo bia se wada roma sa o yoba na wusi so a hwe be ma wo vision anase ni so ade na wo botaye Father James or preaching will take FM. Was so baby as a wook for Bema or watching war. Nimdiamu, Ablabomu Sempo, nya height to say, Netinti, your modemo, what's news or June a quetch the channel. It's a medamanusi and Macache same, their chairman and say, almost more money in a whole bar. What Jessica said, Yamato Tato Basa, while Nini said, that your base, Miss Law, Sabano, Yaneno Emma Black, I'm a fancy I say, a radin shroud or Henry Sabano. Yene no emmobra said ye futu na dene no mizo wate onum wi ana agya no de ne de na sa be hyimu ama to bi wo hwe TV ya na esi unche na asepo ne kakrakra ye mango nom de ye yu emu pise tenkon mizo no de ye pa na onya ni nua 5G ne ka ho a na se awie yo na awie kana ne ma ko akonanim o pedodo atu ato mo number ni openjire mu abudu we so a mba chofa number na konko wanim number ne ye 0246 2702210 246270221 me pacho 21st clinic semen kancho say ono na sciatica hunu na odwane sciatica na ye yare o na 21st clinic na be me hu se o yare bia ne din edanso epre ni papa a ye friend sciatica so sisi so to ase o chiri nkase no a ho kakra no a eba na nkoku mu a be so na ntuo no a te say yare no tan say eba wo so pe na stroke na de ne ho gym no eno na 21st clinic asi hu nkonwa atena se aprane na obo ade
nu bna no omudi tu sa anyale we yase ye na anu ya da moti wo monka Europe no mo bo adwuma den South Africa for ti anom se yen no ye was a problem no ko da bi ase ye ne meda sori ye ni yewu momra o se o makopie South Africa mema omo bo adwuma na ufiri akuma se de ne enwu yi adokotafo akukudam ne so wa ha a omo bo adwuma pa kuma se obete wonka wo bo ase wote wonka akra sunyane engranza tachiman omo bo adwuma nkura mo anti ne din no omo ye adwuma se ba so omo mra home kura home care omo ba ya ma ne ma akotote de ma number 0540311311 0540311311 3A co capsules se men kan trose fa koko yale ye de bra bebe dan won wasi koko no ama wo to kokobo no yese ne apie koko no ama wo chima ndim se wani magimi kakra yale fon emoa ama wo pim wo sinanim a utumi se waka echi nyeni nyana gono na de ba koko ka ama be ma mi yemre timpacho to adron bi na nom no se de ombe kire wo wi ano no upenchire mu bi e fa koko yade ye ho de o se 0546 107 0546 107 ebebua na eniema akotote de mawo Sompa chedie ye abatampafo ye meme ni monyamfo ni abranefo mo amudidi madodo obidie mo am wote mana mote adoya ase mo ne yetia mo fremo Sompa chedie ya ne sa afa hye afi bia kwa wie ya ye hwe nkunafo mako 3000 ni akire me pato ye hwe nyanka so eno so bro 3000 na anu ya dai muhunu ni esi ya fra se ye yi ni tiko ye muhunu ni esi wo Sompa ni mu ha na traffic ache ye maame no ma mobo na obi e odua bibia wa dance ye se ne nsa aka ni nhira afina se durubiem tumika fa wo de ye fure se ye mo anwa me pato sadi ti tomatoes utim de foro soro ye sika so ni monyamfo Blessed Foster number ne gusuo no 0598559802 0598559802 emiro afoni ntina mi yinu anwansa no 0598559802 ofra Blessed Foster anatela one media ebeba beguni ebeba bia ye Sompa na eba ebesi adwuma wura so papa no so tiado ya ase dada ntwe emma me ho no aka se ebeyira enyira ebeba besi ne so na niema akotote dia matimi sele ofa ho gim na obo ade enhira enkoso nya ochefa ka kire awurade se o ma hunhuna ho kire aye nuanom ihunu yibi na fa eso wu seed na hwe ni nyame beye obebo no niema akotote ede amam express group se men kanto se akondusem de o san ho a why mistake you was for akondusem nyina beda na niema nkotote emfa maw wasi kuro bia ye de aeroplane ne koso de omo ye nkrata wo ho uko school but obi ama invite na wo kwa akosra visiting bi na wo kro uko program bibia conference de adea fa besi om so do mo na niema nkotote emfa maw wo number no 0555 55 0067 0555550067 o from a ombejo so Liberty Conference na side ho biemu o man hene ya dubu atese men kanto se busumi yada yiwo mu ne de to so aduonu ensia which is 26 October urade manensa so Kristo koso adi hene mo amukọ no mo hu adanse ewo mu ntibire ni dura me yan kankyere wansa wa hunu se ekoso na ekoso so wasi we de wo ba anwan yo fa nwan ni bibra na wasan so de anointing warrior aka ho onimonyamfo oman hene ya wadubu acheme ami nem abiyebre awrade be nyame no nso aye nakoa opagya ne sanse nchani sise na num kasa kura ma mepodutu na nyalo adwane tumirika fa ha okoi na omo a wona niema enkotote emfa ema Apostle Dr. Amagashi Dr. we me penasem firi se nkofo di machines ahwehwe ni padua ni mu no won de oya apostle kase awrade abie nani se difo na wasade abibidu ayalehwe ahye ne nsa eduo ane ye honhum mu hawa wokwa wode nani no awrade de ma ne hunu nipa wode yade ne kan wo no aten haban ya bepam se nipa na kan akiri na yade na sa akọ na bobo ano na wo wanya wasumdie enu ntema ne danso pa ye abibidu ayalehwe mu edini ye Dr. Amagashi Dr. Apostle Amagashi takura de wasebra oho kumasi mpatem ha wa sunyan oho tachiman bibiala obeho fa number no na frɛ na enema enkotote emfa emawsa me pacha open number no 0547 044 307 0547 044 307 obeboa na niema akotote di amaw aya chusu mpna yiwo
wonnim ne yɛkyena bɛwo timpakyɛw sɛ wo select bɛma no wayinia me say wo ne wa anwo anya hwimpa daache wo kobehia ne biemu a wo ye proud kwaku kwaku me dase kwaku fancha kesema bema osako adupani bema osako adupani okay na mene na hwebom ye koma na sia ne toyedu kan bema osako adupani na chese akokofɛ nyene okay a otumfo ede na konwa ma no sa na we yebrem wow na nyame ya adum afia da ebe na wonkwa so fe na wo bodwatra da pia ewa akokofɛ pia ne wie no 20th na gudie no noma bebre wom ti be ma osako ya bona baso wo ye nipa bia wo hene bia wo tie yen onje nka me yakoka ye nipa bia nka me yakotwa dwan no ko so nso wo ye se bia akodi no bia akodi no enti no ma hwe me ka say ya anti be ma osako ni trinkwa ti akokofɛ man obi o tie bia no samre ne fifia de kode na ona de dwabo no ene de bia wo tie kokko yebeko ayi ni anka wo ye obi ye bi man bi panyini na ahene ye beto ofie na ohwe ne nuane mu odu chen no se ne nuane ntena so ti ne nua fra brochi abetena so ka ne obu ne bra ne penasem na asem si no ye koye onyi we ne mreme abra panyi dimiri ka okoto kwasia odi obe fie Amosere no me yeri afo tu say na not ye dem na ni na cancel so no asere kese a la jire say obi ara ka kwaja so Uno mi abidi agora je tu baby na koya sa ana ha jo fa jire da fara bo odu anu akoto da sebre mpacho ma kan che o so obeba do kan no say you was akona so kwasia o fi Let me ara so video o wada bu ba efe go go jana na che mo mo so ko sa o ba ne ne tetewa ba je se ja untimi kanti ba mo so ko utrinkwa akokofɛ ene ya tedene kwaku ya select mpna twe yie kuna sasa mu de amu se dwa wo sasa mama de abetu dwa no o ba mu se dwa na ya futu sam obi wo se we se ni dwa dwa wo di ze so ye market ya kan obi wo ho a onhwe nsuo nkyɛnkyɛn ana wanom du mebi ho no mu a nipa asetra okwa wo ba no hwɛ no ma bi ansa na ye de wakosa de kro no obi wo ho a ono de se ya fro se ye nsutene se ye tade ondo onfa kokodu mebi wo nipa otiwi ase a steady no ma bi ansa nye de bia na ese o ma sofo bi hye onkom nye de bia na ese o ma panu bi kasa kire wo ti na de bia mi usu kasa bi se dru mebi wan kasa trase ade we nje be ye ne be fa de aka ye kan kwakwadu mebi ho na wan kasa otimi hye onkom o pa ama ba ma wo se ye ade ade mi tini mebu akasa kire wo de na kura ye fast change bi gajira wo nso de bi obi kwa kwanche se awade ya me ko awade ebe ya mame akosofo ne atwa no obi timi ko bi ho ni amano se afutusem ni atunufo edrum bi wan kasa trase waguti wodrum bi na se wo ni atena se wo na ho bon a ente wonte ya mente sa no manase o se sente abaun tichi so bi na kacho se sente wo yetimi ye program bi timi betena se pa obonsi wotena dem ma entra se nipa we wo kotwempena hunu we da so ente wo be wura dem ha na sa sente na wa tenke no ma bi kaka asama ye kan emprantwe ne ya wade sem e yo obi wo ho a wan study no ma bi enu nti no aye wakoto afidie bi mu a enne na brabo nyina giegu because of sofu bi anhye ne nkom no pese sofu bi hye ne nkom kanjira na sa onu se ya ka obi baka sa chechide kwa no dofo ewo ho e bia me kase me se wo mo te asori dem ya o mo bompa papa bi e fro soro ho e ko bompa ye ya no mu dia bene wo ma wade semu e chen obi a sebe waje ne ho ajaye san krofo no o mutimi nya wale papa ne ni nyina e chi ne se enye ne papa nya ne bone edu mebi wa trase ade a mekọ ebe fa na no me tra ka asem bi se e ma be ma wo ba wakwan mu no ya wo susu se wo yi wo kema o kra no ni padua nyina e kire se o be ma idie fa ne bata ho e mo bi meka nkire wansa sa be ma no susu demande wo amfiri wonsa susu demande no amfiri wonsa
ade we ya ka no ye kama both side ba me de dodo na ya na me kama ye nwama because do me bia metima gina aka say a man spy ba me man spy e wo kwan bi so dia na obehwe do me bia kwaku se minim so experience say ni bi da wona ma na hu ma bi da na edikan say wo behwe o monsa se ring shanensa men ka se bia ring shanensa no nje so onye samba da bi obi ring shanensa ba ne boyfriend na te no kwaku ne boyfriend na te no e chen obi dia ring shanensa yo ya ware no ade na fi ni nyina ya setna pa ebuo enoma bia woni ne te asomdue kwa so na obi wo ho a utimi hu no ye kasa kire no wantie ono ankasa ansan wisu ne box ade amekwa befa tu be hu oba bi na sebe be ma bi e ka be ma bi nipa nanso ye woni pa ne woni mpan ye ene oba ade yakura nim ne sa ayati obi tie ne ade bi obi betima kreta nanso ye woni pa na obekasa na wo tie no ye oba ma bi wo oba ofie na obefa onua ba o tie ase da but ma ko jaba bi se rade na den ni nwa ba no fefefe ade oba wo bi obu ade eto wo bi bibia wo bi animonyam no fo wo bi na ye de ne wakofa ba we di o sense sandodo sa be ma no so ba so wonwene ne ho omo di mu agro be di mu abo fi onyina tem se sa nkure hu no ye na yedide e wo wiase opiana ni shu heba bi sanete and the bet one popo omo nta akura mo bet ro uncle for so ma ya ma wase ma no ya pa ofo so minima branch bia o so ni nwa bam papa ni so na nipa ntia se sa na wo bu nwa ba sa na nipa chance ne busa mu ko mu no na chese bem wona ne te no asem ben no dress se wo bi ni bem ani suban ye ka kire ababa wai ababa na wo ka se ababa wani chese bem man ko fan fichire no betena ne so ani je o wiase ye de man no wan kai future ali gimi te ko dum bebi no bem man no e ba fi on no ba na ko support bem man no ti de bem man pe e na o ye abusua ti ni nwa no tu kwan o ba no sesa ene ukru na wakofa no na ye kan wonti no oba bedi atemu ha ampa oba sebe oba kwase okọ no kobo me bra na waya Asem no wabawo uja fofa chire ba na ne so ye so oba bedi nkwase Asem maso amfa na yize edumre bi kwaku sebe mrante hene kan wo se abronsam kura abronsam ofere na se unwa ba betima kofa oba bi abafia be ma bi abafia wo ka se bi a se kwaku dwunu ho a wonti ase right guy ne buy you right guy ne buy krokro no ezunu ose megigi na di onu de your friend ya basre ye wono ma bi ahwere ne ya ne ya pe na ahwere yen but achie no ntimu wakasa bi se kwaku obi a wuti wiase bi a mihu ya nkata wo kasa mu no wo ye big mistake wo kwasua nye obi mi wo kwasua wo ta trapa ma yi mihu ya nka susumane no so wo kasa mu ya na show kwakwe o show baby asabita frachi be ma bi aba na nje o se me wo boy na akwa boy kro no so wo no a wa mani munyamfo na ekọ se me wo boy no a aso yare wa wadu me bi na o radio so na tv ni o radio so na se utia na se utia na utia na me kunu na me yere ya na mbusa se na mapa me kunu mapa na re se nipa ne bi Asem Mpe Nipa mapa nipa kura re ebi obehwe nipa no nti wenti bonza kai ye pese ye kan nyane se wo yo ba wo ye bema atsetra na wo ko bebi a wo ko no wanka se yusu box so se ade we be fa na be boa me edu me bi ye kan sa no ankoba ne san so anka kwaku me no me no tia so nki bi a ye nya bi ye kwaye mankrofo bi nko a nki ye nya bi kwaku ye be nya bi pa ana me kan onza ye futu sam no nya ohia ahokire form be ma bi wo ha sa ne tia onza be bia wo kwatena ye na wo so wo jojo ho ya ja wo dwale nsuo yi kwaku edu me bi na wo ko beach ana wo ko baabi na se swimming pool bi kwatena na zakura wo to na se wo hwa na wo hwe be ma bi esa be ne sada o baabi sisia ya na ahomete obi kura bu obi na hwe be ma na wo bu baabi ogina ho na wasa ka che wo se wo ye be ma pabrani mu na wakọ ne nche ma me de me ma ne nko me se wo ko ye ma wo ye o de duru me bi abon se wo ko na se ya bro tia de wo kan ka na asena ya fa bi ne so ante so beto bro se akagu so
etu be na oba bi na be ma bi aso mu ye na yakaka de na busuafo te wo na busuante mo de hye abrante obeku no wo so no anepe omani ye be sre ye nnuanom mema wadaroma ewiase ne nyankopon de amayen emu no ma nyina wo de amayen nyemu makwantu sama wutuo no wanka sa wisu box mu zade we bebo ame ebe fa ana se na wie ebe ya wie pa ana ebe ya bone ama me se wo sa no ma na kwaku ma me nka sem cho se drum be a se wo kofro ka ye so ne ye kasa ba bi wa wo kwa bibi kasa chiro se sifoma na me nko ba nipa odo ne sa no ma no eno wo sei ena ne papa wo sika o ena ne mama wo sika o ne mama wo dwuma pata intimide me ko bona da che bi be fa hwan na ka chira o eso brekro kra so brekro kra na so akokọ kra nti abesre mum ye ni na ho ye ni da ho ade yakoma pe no nyame ede be maye so ye ni da ho ane yakoma pe no obo ade nyankopon de be maye be wise in terms of relationship ono boy intem ono girl intem no ba che ye nyansafo bra kwaku amano ne otie dwumade oni ne nua kwadwo baafo onso wa no ho nyame nhyira omo ubetima ba ahoma ne so 0551931931 hello yeah cool so man ni tiawo no abeja fu ni na aziko no fo meji usu na yere ho ye de nyama se o okay ma miria okay ma miria mpacho bibia na se ma miria class metu ma kwa tiawo pa omono omoji usu aso amokwe ma miria no se fancy ni madam fuji edi akodi awon ni le bi ka apanisha boy nisha eno no mo sa ndu ni ni bi temo na je na se na ita na se na wa de ni o fremi o peso me ba ho na me be no ono aso ne ta ma be me nisika ti ye e ta sam ne ga me ya me se ni mo kanu e be ti ni awo akwala no kra o ta gine ni temo no fre na o ta se ene fre ni am sugar mama in fre me ko vi no am miska nda ma nya ben kamo are hu kwaku we man ni sante ni plant ya hello yes sir Abrantia autocollection wajin sisa udifo azza udifo alizaria tafu abunum kwa ayi omrasa mo ape wazemze amasa mo menene tokunde kwa kaja se menene wonto kopa matia so wati wati da wasirimbo kaka mekanetu ho asa ye urado divo wa mo bi ahye nko ma na bam hello Lumba ye Ramoni ajuma dase mi dia me don chin smart official taxi da be jiga na about divo nyina ho ye de jiga na about fo nyina ho ye do bo ade ase di kitu ne puta pete ganti nyina omo ha da me pasai no mi na mo ni ajuma na ni bi there be ma do ha no go na be mo boni ade pata omo woni bibi kan oba shasie ade da ma chenzna Don Games offer dropping. Oh. You don't know about so. Right about so pay. Any answer my phone ye call or my genetic. I fed ye me kind or my gym. I'm suggesting no belonging to some family. And yes, I grow. Listen, I tell you, I never met the cat. What would be? I do realize I think you know. I got cotton shot. When you go, you don't know about that. I go to you. I know about that. I know that when you say, Sianyansa, Sana Bezo. Oh, I do not know. That's what I am. What you want to say? That's when I want to go. You never show me so.
Attention, and I never go. That's it. I mean, hello. Hello. Yes, dear. Wofa Lumba. Yee. Good evening, madam. That's now. Radia ya dear dodo na wonso e. Ako pa alto. Na masita ni eno ni. Na ohene ya so okay. Ma asem pa Lumba. Yema amene ne. Aye ni munya fo mabio. Na de yo e. Mati ko ko for some better than 40. Na imene omu pia. Dia na o de tina akwa ketwa. Amu de tini. Na ga na kai omu bio. Na e kwa. Na to what we again the oye ye ni hu bi. Ase uni ge what na kwa e na ma se mu diga. Ase o hu ni se ta da ba wa tena mu die. Etuja na kwa. Ha no. Esi mema ba ture bi Wofa Lumba. Na no esi se yon to ka ti de ye ya anti do. No, no ye. Nbi a mo fa de hu kra. Wo ka ti we de o. O send the na we ni mu kwa nem. Yes, no ma ya mo ti to kakra. So na so ni ma asem. Nyame nhyira wo pa na wo futu sem. Hello. 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 Yeah, hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Good evening. Yeah, good evening. Pacho bibia boko de. Yeah, madam Mpa. Wa be duru so kasa ne enko yanim. The mafine of the Maye. A person be emotional. Our union is about also. I said that now can a suffer and tennis. The one said the answer that in need you may be a DM. About our limb, a man every day. That the only say a sabbaco, yes, and a abba, obey an excess of for. To be an excess of for some man may have bed in the man about and I said, yes, on a shore. She said, I was shown in your bower, didn't see it. And it's ever. Or Saba could give me. Now I would at a greater ever fatu. And it can anyone the true regiment. Into a saw ban who said, the man never saw bed and into a man service when young or doing which near a died from to quit and it is a letter. The name of anything in regiment. Yamisha. Of course, more for the any future. Yamisha. And they are futu no nya wadim ene ne awo bo obi ne yeka. Yesi ye nyansafo wo mpanatwem. Ebinom twenkwasiafo mpana dodo. Nti wo chusu ampana twem no men selete kwasia. Hello. Wofa Lumba. Yey. Even kwa media. Ame ton krama fring kwaizo. Mr. Enoch nana one. Na kope. Na over. Na omzo wadi abekwan se de okasa ne da form no mpese be fa otirim. So ya fi tinenche sana na dia to form. Okay. Na ofa asema wo kan emu drupa o. Na wasanka you treat ya temu enko anke ne se mo fa case bia. Ebi wo mu se obi e kire na adwuna fe na time na obi abezu odi. Ebi wo mpa. Sa pepe na ofa dimu fa mentia se be ma wona na etwem kenen. Ni se tie dinipa woni se je se wo video je se ni kima kafa dina ma ni se tie aso abedini. Kapre prepare the grass and was it for it cut up. Ebia minya me de ma. Aduane san ofia ebia to minya on fama. Na o sha de ko wali mo fa na tena wa san de betra so mpa ma Africa ba wana. Adino unu adene ntema yesi bia no. Enya wona do woni ofa. Ye ka so ana. Na ye tu asie firi ho na braba ye de. Enti de ma no wona ne tu omba gare. Ni mo to mi se. Wo kan won be so be fi nti wo twa masika wo nyama wonti wa be wale na wan cheke ne nyansa na abrabo mu nyansa ye woduro eto de bia hwe be ma ne suban hwe oba ne suban oba bi wo discover so fanya aduane ko nti nya aduane papa ma wo nti wo be hwe na wa be wale no na kire wa be say kompreni nya me nshira ye hwe sa ne ma ni that's Eradi nshira. Last caller, hello.
Hello. Hello. Yes, sir. That's your Mago. Yeah, cool. Wofa Lumba with the media. The Catholic man. And so for where there. Ubia, Now you had me too far. the Masitan of Futiam the man, the dear. Yamin Siram, and you do my part, Woma, Ghana, Nasa, Amen. The Damascus. Now, part two, because sending a papa, the only physical number, number friend, a all flat on one number. Once a number big with you, as a watcher is here for some number and fret, Yapon, the Nidia and the TV, and number big good is here, fair no. Me, in Alpha be I upon one over beside me, why? I'm going show you. Everybody should have. Okay. Ye guso ye kokɔ ye ni mene ensem dahana no wodene dis went me wudam afache ye ye dene ye be se balance na tum na watime wudam na wakonkodene de wade nche na ba ye begye atum nyina modwe nche de ka ho na ye tenase bia na emadwumadi no eye kama na ye akono ofa sei eja sei owojo so tompaboa mechia ne pa ba bi obi awrade nyankopon hia no na onye ne kese me maame anita hotel na fidie da ha wotie adwumadi mechia na machia mikuru mahene na akwasi bosompra otumfo betwane no mechia no kwa so nkoso na onkwaso mihira wo mpu ye nchia wo hene na afi machia ye wura otumso otumfo se na mihira wo onkwaso ye bodi ane ya memuso na ne ma akotote de amaye ye yo tententu yaboye ntabu mo ne eba na nya ba na asem no ahomete asefem nso entifu aso fem ye ensole ukodwo nso kora beba na bi asi wachi trasidin ne tie ne ewia ye nyina ya bom apenpu masibire na asumdua ba ma me pacho bibia boko de pacho nyankopon adom bibia boko awo me udin de say na wo firi he pacho me din de amasewa anase vida okay ma vida we de na etete wa wo firi sa Sompa Asem Mpe Nipa urade betima fa yeso abo pacho nyume de woko de tete me ne se me wo ma mienu oba ba ko be ma ba ko na oba no me boa no ma ni tu kwan ko Amsterdam wo from Amsterdam ono na oba London na me ye adwuma so na adwuma sei ti ono ana na obre mi skan kakra na skan wo de bre mi a ensem wo be ka ho atem didie ne ne me keka oba no ane nkomo we abrochire nkomo ai abrochire nkomo pacho ai homeketu ode homeketu am ko computer so de mra abrochire nkomo de de
Nikura. Also, Ayo senior. maybe I did a dank herbal product. I am it. The beer, no motion. Dank herbal product. We are dank extra. We want to 20 in every child. Senior, na misisi ni nso e misisi o. And there also no problem there. Senior. What see a dank proke. Okay. So one dank proke. Okay. See here in every child. Sir, we dey yami sha. Someone drove back a friend dank herbal tonic. Muni ma duro. Minimum pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Minye bi no me no. O chale me taibo pa. Sir. Sia. Dan fight okay na so swear. Koko yare bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho Senior, every pretty as that you tell me. Boy. Yeah. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi wobenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi ato. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those
enough for mo. Oh, me mpacho yen twaso. Ofra obane so mo bibi ni dinari na course. Pacho sa ofri owo Amsterdam no. Ende sabre na me ye adwuma. Ena oba lending house na me ye adwuma ntibe 2 years. Na wo hobby. Me de me to kwan ko Japan. Okay. Nti me dem ehon mentina ho ma. Una abefa ne koy. Me ana me twa ticket man no koy. E ko Amsterdam ho. No free honum no ba lending hon mpacho maninsa pese nkomo ni mudawo ma ne otie ejese na wo ba bia wo ye Japan hoyi na wo ba na wo we me na me wo Japan aha na wo ba no wo Ghana mpacho na ye nkrata nya so ntu kwan na no wo ye ne ne bi na me ba Ghana ha se no me beton chalewati okay e wa alaba na enkran so na me wo kanshi okay ti sabre na me yes o no so ntu kwan na no so nkobo ne bra oh okay nice kuko wani o free Amsterdam honum no ba lending ti be 2 years ni na me medwuma no ese ye kura na nani nua be ma no so Prempeh College me ana na me hwe no okay no free Prempeh College ho akọ university cc okay nti ye ono no wo lending ho no no ana o hwe ono no o hwe ketwa no okay na me ka chen so mre miska ska no de bebre me ne ensem obeke kan dia ka ho no aha ma adwene na me yese ene de me de baba be dam na mo afre na busa na de kronti a me busa no ska no we yesa no se o ma me sika bia mu dia ene na ne me so me sika me di twa ticket ma no ko ye ene e ka me bo no no ho na wo se wo ye dey o de me so me de bre me na me so me de pe bibi e de ye ti enu nti na e ma me ba na de sa ka ho bia mu so no me ne obi nya asem e wo court nti sa nipa no na me uska e wo ne nchen nti me gina court adaka mu no me ka se me ba no de me nya ye no ye ma ni bi nti ya ma no se sika no susu bi e no susu me busa na wo se enye no kre nti Nyankopon aboa me ama ba tina e wo Sompa idie na madaro ma mumusa na mame na sika sei na ye de ma no eno susu akwa court de na eso me pacho scanner suna minim dudu a omode ema no because me ma kokoto sa eyeke me koto makọ sa se me kwa kwaje de me nya ye no makọ sa omo mpese omode be mame makọ hu lawyer bi so still a omo mpese omode be mame ntina mpese me ban ya kan court awie ya kan court awie na ye kire ne yesese wunya de wo se minya ne nipa na ba e de aba bi ja court no ama case ni ye wie case ni mpo omo de me kwato mu o prison omo de me to cells bosome miensa e de me kwato prison bosome baako ma wie ni nyina ma ba court no me kwaje letter efri Mr. Atachia ho e won kran na yere ho e won kran e de bre court na amfa de wo se minya na ama me ansa na mesa call lawyer Kusi William Kusi ho no so ma me letter e ma me de koma register no eno so me call say me kwa akwaja register no kra se letter no kra me de ba no afi hunu nti no me fifi me hwehwe mu na che se me ba no ono akwafa lawyer foforo akwaje de me kan say ye ma me ba ni bi no ono de akwaje na de wo se me susu minya no susu na de omo mpese omo de be ma me nti me ba no free lending ba ye no ba me ho won kran no me gbusa no say mambadu sika se na court no e di amaw wo si ni trase wa mami mu aye bi asema me san busa no ka kire me se court no ma ne hwe nti ma ba betina mframa mu idie na me busa no saa ade no enne se sika no me so me di twa ticket man because wa mama teme ho ase se enya ade a wo be bre me sika bi bi me so me nya adwuma ena kuma se so me wodan a wo se me de ma han ana se obia madan no ho me ka se me tonzo so obia so ma ho nti ama me wa ho ye mu pa timpa mu choma pa choma ti da ban new site ho na adan ne wo pa choma ane o ha adwene kakra na ama me kafra pa choma me ha adwene bia me kra me nti ha se me tin kran mate eno ho nkomode of a dan dis where they we pe bia atena obenya han for a of ibidis ankon but nkane ne ma bi yes so se wo yefunu mu ba wa wo no e ma wade na e ha no na afi wasi dan na obi ntinam e ho kakra na nka me peki bibi firi obat wo se won tia ne so no obi okro ntia ba fon course no wa akra be pa ba wo wiase abae
enti yetna ha no kra ne yeka because so obi sisi ne ne kana amaka ya na honhum ne yama nso fra ebetu ho na monti se enokore na nkoda di na afi china ebekọ akoye bibi no na akọha wona ebi a wode wasem ye dai eba enti ya yetna akonya we mu dia nokore na ne yehwehwe na yetimi akọ akoye ni mama ne yama akotote dia mai producers ne oba ne twetwe nkomo maame badu atwetwe nkomo enti recording na wa recording no wa na ebre bebo recording no na nke fe nuaba no na yenu aba ne se owadwumum okay it won't mean enkasa nti nkomo kakra metimi akirigu ahomaso no okay mebo na yenu aba no sa send audio bi okay ade aba nti audio no yebenya abotra kakra na yedi kambo yetie nu aba no masansa na yakọ audio no so okay o chirim se enokre de maame ne ka audio nim ai nti yankungo yanim okay yamre ni nti okay yankungo yanim na How so obey with I no wafa. And then did be man at na be man die. And I was so that from where you hit the ya. But if you can't pray no, when this can Sikakuma na sisi na sanu di. O ma me no won so wano mu reader na obi na aka hwe. Me Ghana me say o smoke ba na secret at. Me hu ye me yam say me. Na me ma me Japan me Wofa mo kwase Japan because me Wofa ba ko Japan me na me de ko yi. Ono ka say me say Japan no start study. But right now me dey begin dey wono. Me nima dey wono. Yes, if you know, Saturday night is Saturday na udi sikabrena, sisi ala no siasa. Basi asi udi sikabrena sisi o siasa. Udi sikabrena so on top my press. Ade na ma me da for my yemede. Yeah, bi. So dino team no. Why the better dino? What the dino ma abrofu bi. Sika o mutu e woni, what the dino ma wa. What is sika na wi no asa ba say. Sentia. It's area mo no. Me say obi a ne yaka. So you pay for crab, and I make a throw. People say, what the Daimawa, what has it? Would you have obeyed? Obeyed is Sicano, no money, but she called you know, what Tapia crowd in your program. My mind is me too. If you know, think one Tom and also go ye, oh Lord. Then you some get to a madame. The Pia, Okay. Okay. What the Maudian for Obama? Over. Yes. Me say ye ni abani din komo o sendi odua ni maami adapa ba wo bo no chese na ya rehosem no e wa ha ye nya moteni nti odua ni nyanwe. Okay. Hello mambedu atisai ena ya time for scanner my misrawa say na say untumi ebia na ahokyere ntina wo ni bia na waka nentam because ya na me de mani atoso na ma me so ma ye de ma pe baby fufuro afa because minister bia wo mo na finance and na kra no mempie ti mesre wa so me nsanka na entempa na waka kire no why that's ba mambedu mo me da wase nyankopon hyiraw my nanya wo first and last so be frem so maame ne me ada wo be frem so maame ne me no me de wo sura grada ni di trim wo mambedu ada wo be bo me din so maame ne me no nyankopon tia wo ka wo ya boa so woni mu a wo ya boa pa nyankopon wo tia wo ka e wa brochira wo na wo china mekwa ante na ho no mu mekwa ko ka kire no aboa radio station me kwa me wo de obengu se lende ho na wo no obi abete wo nka lende na ho na wo no obi abete me new for the free Japan buy wo betina ye nche me ni gya ye na wo da so ti wo obayi a wo begu aware no me ni boat tina ye wa na wo koka kire nyakono mu wo Kumase se wo wada wo ti wani ni wo gina wo so nyankopon hu mobo wati abuwa na wo ka sam ne ba be ye wo made ana wo ka sam ba be ye wo made kwasia emfa wo hwe ma ha se biem emfa wo bi na na wo ho me ni gya ye na wo ti wo he for the say
awale na ye gya ye no busa wo ba no ono onye mi kunu ntime mpe no mini boat so tena ye wokọ kumase wokọ kekansam de kire kumase fo ena woda ye no ogina wo so ono onye mi kunu mempe no akwasi ba fi no ono onye mi kunu wo ye okonfo mo amode mi afa ba bi nyina afi na mbehu ba kire mu nyansa mo mahu se wiase mienu wate na wa ba be gina wo ba ye wo nsam nyina ye basa woni wo betena ha wo hye woni ka wo ye say basa ba ye nti woni anwoto aboa na wo be keka nkwa siasam de akire me wo afefre ma no ono wo ye hwan nanim ti se edue motoam kwa siafo nkurasefo afi na mbehu aboa funu Lendi hono muno mi sime do be ko TV station me do be ko radios wo de frɛ kina mande ko wo beti me nka e frɛ kina ko wo beti me nka wo kunu na busuafo nyina o mo beti nsuo sunsum di machi enti ebi wo ma no so no ya hwe foto na wo ma no twae no na hwe o mo anim o mo nyina nsuo sunsum di wo mo achi wate abuafunu he na wo ntumi nkyira me de me menyo ma mbadu ma menka nkyerɛ wo ntumi nkyira me de menye kura sa wo boda mu ama menka nkyerɛ aha ne wa bro kyerɛ wo no no awo no se bibi gigi wa adwene a wani nsade na se wo mu wade a hwe ne wa fa wani nsade no mame so maame no otete wo no so ma wo bayi a hwe ne wa fa mame so ensam apiepie no de eba kra kyen wei de eba ba bia mode me faaye ba bia mode me akoni nyina no wo ba se ni nyina ba 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 da agya ama obi ahu wacha asma me ka chomti so wani nsade a ba bi na fafa so wuni mama me nka nkyerɛ wate me mfa nipa nyɛ hwe me mfa nipa emfa nyɛ hwe nti so wo ba ya wa adwene so wo be kasa tia me a wo anka sanka be hu asma me ba be ka kyerɛ wuni wukunu no wo bodam wo we ungrateful mambedu we ungrateful me ton chale wat nyina na wo wia me ton chale wat me ni botu ti na wo wia me akosua pokua edura ko odekogima me no me se me hips na ya me ya ode me kokogye edura bibidro na ma me ti na koto pokua kai sa mambedu no wajimi pa wajimi so wuni mama ka chore wunim se wo abrochire wawie ohu wunim wiase wunim se de wiase sitie senka wunim se de wiase sitie a nanka wo mesika me de twa wo tikitima wo de koye na fe de mabra wo anwa ne abenkwan wudi mesika be ma me na me donyankopon me ka me yam operation seso wa fa mesika mra mi a me donyame mambedu ka wo anka sanka wiase befunu ena tie me yade be na me no ma me wodi me ko akoso pokua fie ho no ba de na me no me wo na me na me ka cho se fa sika bra Paul no me na me ka kire wo se fa wo sika bra Paul ana abo wo dam na wo sori a wo ne ma ba be kasa rough se wo tia Opa. Oh, me mpacha oni ete wonke. Mpacha ane. Ana kai. Mpacha ane. Adede ene koso. Mpacha ono su eye audio ebreme ono no de ode breme de em send de manti mintumi fiti prekope na msori a waka bibi ya de akire obi sa. Ene de kwa so nimse wo modam tina me amabusa sa de ene koso. Kasa wo baba be kan akire me no enu hu mu aye na me so me yede me de kwa akoma na bi se bra metu kwan na mabe fa anuanom bi edi bi akọ abra me makọ ahokire mu na fe kura na omu di matem ta bia na wo ka na yakwasi agiman no me wa asase wo nkran ho na kwasi agiman be to asase no to be to asase no na nkran fo no to o me o hade mani nsan ono ne kesi emfanya hwe papa no ye panyini wabone bra sa na onso wabo bra ni ano na mode baaye efra nkomo ti wonde yitugu wono oba ne ntem asem no ne yekoso de na ma otimi kekan sam etesa o kan dai da de wo beba ensensem no ni nyina emum baako eweso bia ne de bia nkomo no ho ntokwa ba because kasa woni me beka no bra ya ye me ya se me ba ma wo die ade ntina wutumi ne me kasa rough sa ntina me so suma ye dai me mama omuaye bibi ti se wo si ni kunu aba me fie ne ma didi natam obi baba ma de oba me fie ade ntina me didi natam oba oni nipa mienu ne bae on na damfo ne bae
inti kampese mu frɛ no kunu na mbusan so oba ye no me didi na temana o se be ma no mra me dan emma me na me se da bia wo se me makasa tie wo kunu no inti me ma wo kunu no emma me dan bia emma me se dan no obi bana so pe dan no a sika na nipa no ba betua no na me de anu bia siesie dan no de amanipa no inti se wo be ma wo kunu aba me fie inti be ma no obi a medidi na tem no oba ye wo de emu ne enku creams ebremi ebe de no metumi adidi na tem me papa wa shantinu tan be ma no kra wo ka kire me papa ne o me pa to mani nsan o de morning cream ni ba oje o meje ye na de na ne dan ne de o so mananya edan no se de me ba no ya na nsensem na wo ye no na dan no so ba bi e wo no nti no obu ono ma wo ska wo ba first Syria for na betina wo akiri yifo na India for so ye de betina India for mo anom do musika ba bi sisi na betina ho no nti se de wo ba be ka se na makase no nti na me si da bi mi ankasa obi wu ni sika no de aba be sisi no de aba beji because ensem na doso bra ma ye adwuma de a hye wo mo se de ba jo ba no ma wo se bo so me 500 anasi 600 a month 5 million anasi say enya me hwe nti me dan no na me sisi wo se di friend ba na ma friend me dan no na me sisi na mattress na wo kan say o bre mi sika na me medi mattress na ye 16 million and no the buy 16 million no me free and cran ba kumase no me ma broke boy bit na and cran me free wonom so wonhwe honom ma me obi atena wo fie hwe wa ma wo se utua ne ka me so me nya adwuma nti wo bre me 16 million no na me koma boy ni bi na me ba boy no so free university ono ko tech and no ba me honom to ba me honom no na me se me de me meda form ne emfasika no ko ye de nkoma boy no ke koma boy no half na me ba no so half na ka ye no 800 ne ye meter ne ma ne me bia ye tuatua ka bi de aka ese na aka anka bi kura nti eda na me de ma han no eno na me nim se me japade a me de me didi wo sika wo de bre me e de be entumi nye me hwe na kwa ese mi ami wu mi fie ni nti no o me mani nsampa cho o nim se ye wasade se oba no university wo na wo so he no ane bra se mi ana me simba jo ma na he no we se we me imambedu no na me ma kire ne se do no anka se nim me niska bia wo mo gi se edan no na me de be ma han nti India for no be je edan no mfiti ase na me anam de no university no me anam de no ko etua ne fees bia na India for na renew renew you know na wo was say our level 200 of course say o ye duru say na usika sign so no wa prempe college no ba ho ha me ana me hwe oba university na aba ne to aso oba university no first year and me ana me hwe nti second year no na ono no to aso nti se onim so na ehwe no ane when there ono ano discover no se fe yin the second year and ono ano hwe no university school fees ne board so 4,000 I said visa there 4,000 something getting to 5,000 but what you take it is any ma me ba no $3,000 sabrem e 2004 to 2005 $3,000 and that's how me $3,000 now o convert to cry enduru be no 1:1 that time 1:1 so o convert to cry na be 100 million gra bia na say an invitation letter no so no ne papa na the invitation letter ne ba no me tuatua sika bi e wo ho but o ya me ba ni nti no me ntumi me ka say bia ma bo wo ho ka say nti say you say na se be be say awo ka kora no a me gidi ye se oba no be nya asomdie firi se usika wo bobo so nye no 300 million no pe kakra de brewu didie ni nua yi school fees a wo tua etua usika ne times 2 otia se etomle bi wa brabo mu a Asem si ayen tena ye ho yen sit yourself down you must a lot of questions emu aye beba me mwa kakra so oba atan awa wo ba na sebeta frache se so obere wiska na o mere wiska mpo a e wo so sinko nya frem panifo bi na ebusa ne awaye no na wo traba radio se wo de oba na e ba se ye musa oba ne ma wo se na oba ye so hwe adwuma wa wo se e wo fi awoye na university hwe enough form we school fees ne free mkra na didiem omomfa books ne ne ma meka ho oye as a ba wa ba wi as ye nyina ye nim se aburo chira akwot na nim se abolofo na hwe omoma owie kro onhwe ne maame broni hwe ne ba no nya ba bi si wie onhwe ne maame
enye case wo ho won so ko bo bra we dey wa hwe no ba bia de ni si wa anya abro abeso ni nuanka na woda fom ko bi nso ni mu ena ma wa abadaye enti de wa di no kora ma wo ba ni bi o mema yesi yete afidie so busia se wo ba yi so ne te papa timi di nkomo vibe yi a ebe ha ne se wo ma ne ma me adidie bra me pa cho freelance buy no o ba me ho won kran no ti wo me so metiwo ena me busa ne se ye die be nti na tem bia no me busa no bibia na asa me ni di nkomo kra na aye ntokwa no o si ni trasesa wantumi anyimi panom de oto pen o ende first na na eti kru from no ende me masroda ama se wa wo mu nimi no mu nimi masroda enti eno de first no de ende atwam enye sesei me nya akola sa me ko 60 years enti no enye se me fa sa ne ma no ato me ho so kra ti se nim kra tiabra bono bono se duru baby a na sa ene wo se ba no mpacho Japan no na nkofo a obo a omo bi no na omo frɛ o na omo de nhye ene ade ya na se na o feeling sami wo Japan no me maame ne me papa no no omo no busumi bia na me bro muska me free Japan ba nso busumi bia me sifia ma wo efie na ewo kumase no mo na no mo te ho flat mi no mo te ba ko mo de ba ko ama han eso busumi bia na me san bro muska disana pese oba na nyewo me ba me dia bra sase no Nyankopon aboa me wo ba bia me di metibetu dia me nka me dia me dia ne me bills a metuetua no eno nko ana ye de ehia me na me so me de mpaebo agina wachi ama wo so de wuye bia no Nyankopon aboa na ayeye me de me mpe bibia producer say over asem ne me bone tofa me say enu aba na wo adwumam na ebra ni di nkomo no asem no ne tintin tietem nyina ne say okodu abrochire no ne ma mo hwe no ni nua na o invest no so ono so o hwe no na every month bia no man say o say every month bia o brand 8 million by term no o mutua 70 million ni na on ne tua ena ohun se ne maami no na ahwe no wo ko no ye nua ba ne gitum se ne maami ne tua tikti no se de o kan ena de ma no okoduru ye no o try say every month bia o be send bia 800 and 1000 when yakra na nye be 700 what abre ye maami ye o discount bre maami na anyam na me kon ono no kirem se achekra ye 3 weeks neska nasa ne maami di enhye ehye no ye maami so otu kwan ni bi da wonim se dia kontum sitie tisi ono waware oni ne kunu estate abrabo ohun se ne maami no wa ye defoda ababa wana se ne maami wo yobi a wanya sika pen because sitema wasi dani bi wo Isilegon e wo Accra banta friends e kokosachi oba no wonko mu bi a ye important ayeni sa sika na obobodi nyeska wasi ya kan ya eti ofamide ma no usi no abrochiri no owo me mpa cho me ba abrochiri tena no emu odene ba akotena abrochiri aware na ne ma ko yi a 8 days dia o ke sabe ye tie hia ye kro ni me de ma sabe ma ye no omtete ne bi o a oba me de ma no usi no ompa se ma bi ne ma me de ma no usi no me de ma no usi de o mu se de ntia ye nua ba no se wo si omfa sika mre ma me biem no se nanko oba Ghana na bra wo bedru Ghana no oduru ya na ne ma me aka che ne se si onim na da oduru airport ana si onim no ofro ka bedru Kumasi a ne fi o mu nsi ho ono so wo ka che ne ma me so wo ba ne nchen afo bedru ye no ono wanye hotel baby a ti na ye se obedru Kumasi no e so kopɛ hotel e ma na kokoda oba ode ne ma miensa asa mienu ene baaye obedru ye no ofre ne maame a ne maame se si onim no si ne fi ono mo a obefra anto anyama ade aboni dua eti eno no kan obi na ye ne ba ne yawa okopɛ hotel baby da ya oba ye wose na otwe mienu e so kobedi no ha no oba ye kra na ansan wa anu no osan ne ma e na san afro plane e de koye eti ono no dwen se ne maame siglete na ne maame no mo no ebia na obedi be na otwe mienu a ne bia na ono na ba be hunu se de ne maame siti enu kan obi ntina ama ne maame na ntima nya dai won fini biem na oba wo send iska 16 million man so phantom mattress ye maame jiska na wose wafa obi a ohwe ne fie wotema eti wodi 8 million akoma nipa kono tema ye maame ne kwa ba na pe okan eti wodi 16 million abra so ko mattress ya no ankoto a maame si de umuna kutukum osori na odi duabo tata no yeah that's it okay nyame nshira no afutu
Mami o ha adwene den awaba e be kan de a che ne ba ne aga ne kekan komoni nyina anye de sebe mpacho sebe o maami nim sigareti no ma na wiase obi ani na kono ade untimi mfa sigareti no kra okoto ayese ubi e de futuo ni nkwa akorokoro mama ade we de mu anyefe ye tiase ye ba ye se we be condemn wo be kan de na agire no untimi mo no ne na kono de pe no nti ande anya yi maame no wo west bia nde ya ba mama te no na mo problem tia no na sa nkomo we de enhye danye nkomo bia o me mpacho so duam ne emrawate imi proof was menkan kira wo se omo ye company kese a omo ka companies ahodo nyina bom businessman ahodo nyina bom enuma ahodo nyina wura abom nom de omo atu kwan sa to we na omo kono in fact akono omo so ni businessman akese omo China ne mpatamu ekuhia ye meeting na omo check ya se mo betima firi ba bia aba ama neema akotote de ama so mfiri omra na business ni mu atre bia na akura konya collabo bi wona se neema ekoyie emi proof wo se we akonto we ni de enche kura 8 October ya to 23rd October na siri na nipa ye fo mu nyane ye hunu da ye kro dimpacho so pese wo ka ho bia mpacho 8 twemu e de kosi 23rd a ebe fa wo number friend wo mu ku mfra na mu nyina mo nkoto ne mra mbeba no na nyame aye nyame na ne manso aye ne ma number ne 0244 924573 0244924573 ofre bi pofra obeto won kana ne ma akotote dia ma COP fertilizer se men kan kira wo se OCP fertilizer se men kan kira wo se kokoso na bo adwuma se wafu mfudie ne be ye correct a me pa cho eye OCP 15 aha anom sa OCP 10 bo adwuma se on se de atosode na ya akono na eguase no asa udeni na wadua omako no sa na tie udi bigusu a badoso kama otia wunya dodo utu wunya dodo nyado de badua so obi enwana ne kondo afemu amadu ya buru ba yere mo no nso so na woni de na odi apete so kama nsuo ni gugu nsuo ne tepe na se ne eme ko na chi ano no nti ye ntem na ekohu OCP fo no mo wo number ye 0555 90 9437 0555 9437 danke ba se men kanto se bibidua ya le de se wugidi ye ne ho danke se ono wa ye doctor aduma 20 years wa bi in hospital 14 years nti men kanto ano kore kwan mu se wonim ne wo ya haban kasa wote nti fa wo ya de no sisi na se be e ka wo ye mu ya na e woro so no anwene wo se no ona ase ya na edufu no se fa ne nyina ba danke wonuru no agi abaso body epi danke se frɛ no 0244017556 0244017556 na enko yanim sa na obo heba se menkancho so na de preke se part na ba yo preke se part na o so na de ba ya chese eniema ekotote pa eti preke no e pa cho pebi no nom na niema nko odin so yo mo de anya no nko ayade bi atetu asase wi so no obo heba doctor tia bi obo adwuma se number 0550 191514 0550191514 ombejo so togwe ahaban keka azebribozo nkaru kago ka papa we bo adwuma pa wodusu bomfa ukopie dusu bomfa togwe ahaban keke obo adwuma pa ediani die kwan so togwe ahaban keke bo adwuma na so do hawo ekodan no se ye beto abe munsem bebre opeso we ni abra na onya ne mama na kwan mu na homa afezu a ope bambo bibi kire wo so obi do kompeso obetu togwe ahaban keke number ne 0244484747 0244484747 Lawson Beverages Lawson semen kanjira se abibidua ya lehwe wotenete waye Lawson herbal dia bedua so no na ye delay man so wo sa ho yade na wo bobo nsane bi na ne mekotote de ma number ne 0242133577 0242133577 also busiani ba ko o MC wo hunu maami wo so peso be kase ye nim no enti maame me pa cho ye mo ajo ba cho bibi aboko de yes madam e pa cho ye fra wo sen na aka se fini e fe me na na ku me ka se fi kuma se na ku ya na fi afirima o se ya fiafi mo na na fi fiafi no e fra fi afirima yeah. Okay. Now then, Anka, wo yere di. Sana me kai wan chana.
Okay, yankunko ya nime. Mpacho yedi yanko mo Sompa Asem Mpe Nipa. Ni yesu abo ewure mpacho kakra be na woka. Mama no to no, some no kan ni na wobo. Opeso ogun ni ba ni mu ase wobo. Na mpacho wa mu wo ya de wa busia no. Na de akora ni mame. Yesu ni akora ni mame ni bi. Sabe kwa ya odina faso no, yensembe beba ti ya busia fo yesu na woro yentuma. Nwa monten no no kasa na wo ti won ko de me ma me fa so me ma me ewu no bla re ka kire wa e be yo nwa won ono to no pa mu ni na tin fa ne kwa ahoju baba ko bi sa e ya ho se ma mi we kwan te no de me ma me ajuo bi twa fa so o di ban ku dadie na bu me ma me di mu ye ni na ya ka se mi ame no ka se me sheni ni ska I have the evidence in my phone. Me bajo oi. Ni wakra, edi na kra no wonye, edi pa na mambadu onya wo. Una di mambadu kwa broche. You are na ya, I know di mambadu kwa broche. Ni papa na de ni kwa broche. Akani sa broche ba for the first time not to land. Wa ka kra ye se wa plani tickets nene wo honum. Akani cheers kan man cash. Wo ba wo de ni kwa admission o tema. Bra be se ni na kwa ne kwa so ni di asori dem e na kwa ma ni we staff so ni na mi de tia me ka se me dia kwa na kwa so le na kwa no wo de ni kwa ba dia se ma me wata for. She has done a lot of things, but we don't want to talk. We don't want to expose her. So our trial, we would definitely expose her. She's a liar, a big liar. It's not the great that he smoke. He's a weed smoker. Yeah, the little I used to be a hotel drama, I don't know so. He's a weed smoker, not the great. Mame, meba, a bedroom, so no, Mame. Asem no kan oboa bra oboa hwe ono no wagye me ba na bosso enti me ba no ko obefa boy na ko ma ye koye DNA test die yati yansa wa befa we ne ba akọ enti wo ma gye me ba na bosso a chese wo mo mpese me ba no kra no me ne be ye fine kra na me nsuo sunsum wo me so e na ma hwehwe akira ahunu se me no kra na nya ne ba ne me na me ye me free Barbados na me ne papa bi nya case me ni akwasi agima nya case ne kodru court te kodru court no papa bi was kwa friend akwasi dapa ono na me koka me nsem nyina a kire ne to ono no waye nhwehwemu ahunu se me no me free Barbados nti wo de documents ni nyina ba court okay me court me wa dancefo bebre enema bebre o we na me so ne bai enema bebre sa WhatsApp ne nasefo nyina no nti osunsum na wo me so no nti no eso me daye na me de ni nyina akoma akwasi dapa no nti ono ko America ko register sa ne ma ni nyina nti me hye se wo ni nyina no o de ni nyina abeje de abeja court no nti na je se me ma me ne me papa no kra no wo mu ni che se eye asem a ehu kra wo se koduru ahemfie e wo so mutumi kire me baabi potia o mkofa me free enti bra ensem adi mechi wasase we so nyame na de meti ho no ensem de bi du achi pa nyame na de meti ho enti wo mo bua ma ye adwuma hwe wo mo na woni ni se wo ye ensem du achi ba ensem na du achi ntia ma wo ate se de wa wo fili bia dabi me ate se de me fili bia bra me ate se de me fili bia wo mo no nkom pese o mo ye ma fe me active ne ma we se wa create WhatsApp nyina me nim so the na me so buy no social platforms the na me so the buy me de ko ma papa bi akonsider pa oti asokwa nti ono no register sa ni nyina nti ye court na kwasi agima na edeme court kwasi agima be ya tabia boy bra na o ye tabia product okay ono na ono de no ono beto masase e won kran ena skasem bi na odemi ko gina court nti akwasi dapa na ma odemi ko gina court se de be ya me bibia anka WhatsApp ni nyina anka na na chese court na hunu ni nyina se na meme so na we buy na meme so na we buy nti odi sa documents ni nyina ma judge no nti ewie case ni nyina ewie na me ka se makoko to no ma senka amonko mu wa ye wie omu Inti abusiafo ne de ka wo mukukra na nka wo akumi kra masansem we nyina kra na wo yeku aka wo ntumi kra nkume wo ntumi kra bra wo ye trans ne yankonko yani
Sasena yankunko ya nimna Nsem na o kan de oboa afei dia afuno me oboa na me hu na ye o mo hintira oye kwako ofa ya kwa ya no na me kwa men sha se wo hin fampo men sha ko mo na Samuel e bie from ma me na ka me de na cha sa abo me bo me chieche tiefo Edio ebra ni nti enya na me di sika kra bi ofa nyam se ya maami yan kan kire ni se onto ne bo kakra na wo hwe voice se bae na se voice note run ye no ofa na no ode nya ni nyina akola na brain nti etimi boy yam se ya maami ekola to the extent se ne ba ne ye dwamanfo nti nke be ya nka ne kunu na wawade ne wo ho no onka ni nsi abonte mo onware ne ne ade ensem ne doso menim ya maami adekora ne ba no de aye na ebia aye ne ya watwe ho menasipo bi de awura ne mu too much sa baby okeka nkomo no soso kora akono kora mpo na ema me kasa no mi twa ne ti aka atwa ne se ebusua ne nja bibia mu na o munye koro so mo wo mo abia o mo mfa mo maami na baby ane ma se WhatsApp so no say waje title ni nyina so ne create ye ne ade no kora mpo na twa nkomo ni ti ase niema bi wo hwan hye danko ye nti ofa ye nyina ye nhwe na ye ntimi mu aye maame na ababa wa no soso no onfa bibia nche no nsa me so ne maame mu na keteche obe ma ne kan na asem sese o maame ewo na se wan hwe okula mpo na se wan so mu a wode oto na wutwa mu for 9 good months and so be dear bro sa 7 months we say no kra no ya na wada na senti no ye besre ne se onfa bibia nche ne maame no na ye nhwe de wo ye ne no ne do so se be ya maame no so no se wo chia baby ebetimi de na sitimpo mama bibia nso akoye of ameda asime de esi ase no nyame nhira wo hene yire ene ofutu otiawa ode aba engofo ohwe yo na engofo su 8 obi di message aba me kon adopa urade nhira wona onye okese ka me be kenkan ni nyina wo ba mi se ni pakro ga ofa so ekurasi ne oti do eti mejai ko yi na me kan e ko ni nyina kopie wo court nti sister ka say bi a niam bi nko yie mame a no mentia se o so se o se woni sika ana wo hoto okay se no na wo ka de bi a me ni se niam na o da bi sa na meka omomo a na o me ba no so sika court no de amano no nyina no se sika ni nyina na wo se o mama so tinye sa ya ko ya to ya bo abusa ni nyina yi na ne ewo mu de ama waso ato ai bi abe oi kwagu ayencho di for Japan wa frame sisi ase then some no maybe akeka ko no anko yiri di enu for Japan to say no no kan kwaku dia na otimi bi Asem Mpe Nipa do Dr. York baby obi amechi case ni hu euba nya Asem Mpe brother no me maami ani ni nana pramso nana baby obi aja nyame share na ena mu na meboy nana pege maybe obi am chiao as a case ya yenche ama o die je case na da on mami nka mo no so enkyere so se utia me minim de ntia akoba ne sa obi a wo mamu ba mako 10 enso asomdwe wo asetra ne ye mami o hwe na asetra mu a wabo ne bra foundation o leni yi because ni fear walking India for ne sankrofo ben ha dan obobodin omo ha dan fun ntie ne yepa o ti mami nka ne dan na walk kano mami nka na brabo no kulle foundation good ana wa tukwan ana wo mienu so e baba men kwa asade mu short ase ansa na wo bai ti emu sase de na akoba free so beti ba ya hu mama ne sa no ma ye hu na baby na keka kono maami akwa akodu se ne nkasa emu kwa no akoje laba ahomte ede na ko bae se maami sabe ne ho ahomte a wote a wo mra fom ne nyankopɔ ahira no ewo mu se no ma kɔ fom de ne nso obi a watima wo dan ato asase wo dan akra asidan asa wo bi wo ha de ya wo mamienu de ya ba ko abrochire ba ko a te yesa nka mami odidi da
ye keka we ka chiche we ka wo ye ni wo bi do one where the wote na wo ko wrong me maami to mi ntim bɔ ne ba yie ntimi nka se nko yie ɛwɔ kwan bi so da brota no kan de o kan sika se mu se maami se sika wo a wotie de we command o si frɛ ne ye ha akoso ya sika o se mrasepo bi se ho enti maami se maami bra fam na de ne kwan akai wodidi me because we no me na tem de no no me ne soso se se obaba man wasam chese obey ne hwe no se se odumi obey na se wanti man hwe obaba man ya so ni sika se ya be ma no nya de waka sese mu itu bufu na okun aka se be di asem no wato wo bo asem ne ye di ne ano ye nwa ye ofre ye ono so beto mu nchi wo ye busuani etika ne papa mu no onre na de maami kan ya ko wie sampa nipa bi tetache no mu di adodode e na maami ye pia na si nchen etika ne ko no ba ye no ko ma se ye mpanifo madaroma se mu nwan se sabe o sa na meka sabe so onya papa kora na unti fa no be change me de eti mpanifo sa no ye nwan de aba wa e ya busu asem de nenso mesamo hwe na nka mo nka one ne ba na antam asem ne nyina ye kom e wo mu se o mu nyina maami ne honyo sa maami ne honyo sa no kwai ba ko pe maami wanya ba nkyere board yes a from ni ba wanya donya mresa se maami wo mra nka brabo ye oboye ne ade nko kontimi mo wa fam ono a wase wa soro pen ndi de ba sembiem na ne ba no nso akokɔ ne sekandi monkro ne ye kocha no utwu mutan o maami no maami nya no me no no nya tem dide no nya force sam ne ade na gebesi dan edan wa ha wo de ma ne obi akra pe ba bi atena ade ti na maami nko ane dan obi betra ma onyo obi ma ne ntem o ton so ko onyo obi ama ne nto eno ma bi wo wa se wo hweta ma wo ka cha ne ba no ha abena misika no cha se yaudie bi ni so manso se bi wo mu ntem a eso ya ne yakeka ka ne ehu big normal power ho unse ni nwan ba se mo de abatutum wo bi so be frɛ e de abatutum se maami ka se go so aye nhwema hu se ne maami ko wo no kwa nya ne maami no ofri hefa Barbados sana maami ka o enti maami so frɛ wo se maami so tim di bankuta hwe ne maami ama na wu na je se maami enyo na wo me ko fa me ko baby o de mi free buy e betima sisa ama ye ntokwa enti tokwa bebe free ba no esoso maami abasre obi ko children's home kwati akwala ebe hwe no ma ne du bebe wadui maami ya nyo maami ne ko woko enti ka bebe adu se ya obi wo ti mu a maami yitugu o maami enu pa onko akire bia ade te se o trauma sabin prejudice we na be house ama e ko fa problem ba enti na kwa kwida pesa me kanya se asem ye ntimi wi abusua no de wo kasa ye ne ba no ese so mo ba ne yedi ye to ye mo obi anfa bibia nka nhye ne hwe ne mpaja ni nyina ne hu kwa be fa so na maami so wo se aha na obe ye be kana sana na obeto na onu nsu ntie ya asem na omra fom ne nkama ne nye so no ama fom a ye ka asem na enko si ba bia kwa kumi da se akunya minshira no onye okese owo me nya minshira so de asem no e ba so mpa Asem Mpe Nipa nya me be fa ye so nso ama mu aya ama ne ma akotote e de amawo emu kakra meka nyina ne se ti wani eden so kakra wani eden dodo enye mfie bi wo ha wudi wi a afi do experience onya ne wi ase no o de kasa kire afoforo peni awba ne kanska o de bro ne ade ne se nye tan ne wo ho a enei obi ntina abulu kire ngasa me mamma me se me gina on be ye proud o we ho if they say enye te Ghana ye busumi adwuma ye nhye dampo ye ho nso ya kwankoro mpo no se betafracho ka epie no esoso chen we no disi obi kwotena ma no ne sika mu odu ho Ghana sika mu aye ha wa keto e bi sika na 500 ni 800 nkomo ne nyede but obrenso kakra o hu nyuma egu ne so a wo ye itibigidi se odo wo ho a kanu ye enough for the say abrabo obi awo ne manyina ye jonki tieniye obi wawo ne mani nyina ye jonki omo ne sa ba fie nka ufura buruchira ba ka nka de dan ma han na obesane waboso na wode se no ye anu atwese kan o ya wadi du atam na okọ eno kura na maame tena se ka kire nse a urade mi nse one day pe obese same bayi
This what many be a what to can we ni nua we obetima befa no a ma bonto ye ma kakra ne nso wani na ne nkamom ukobi unim ni wumfa ho afutuo yes abata ne ma oba no sam na bi anka wo hia invite bi kura ko he onananom but pressure ne ntokwa nketenketenti no bi a okura wo nko sam ne ngobetum de ne mana bom di holiday am nkom na obi a 1 month 2 month no abefa na de ukano so hede but ono so susuru emma ekobasa wo nso mfaso no nhunu ne yie bia wadu hia onananom asa agoro asa wani kanti no dabi unhia na na obe disturb kakra ne ho so suma na obekọ kakra otu abi ombe ye ne ma esere kakra na wanyina che ne utimi ye ne ma ya abremu no eno ema nwoden sa nkosi edimesere na ade bi so bebusa na aso wajai u sister so de bewum so wo se wo ho uye nipa ye nimpanifo bi omfra brocha bo mo nwan ne ade wo anya bia wo ntimi ye wo bebire wo a ogi ne wi hye baabi wo de asie ko so aban ne so wo mpe oboa na oye oke wo ho ba wakoye oba na baabi adu na so otete wo nananom enti bibisa wo ani die kwa so we de tie wo fa kakra na bum ani o de whole day na wan kora no a oke minim se no mugu a be masika management ne niam bi so akoyi kakra na efia ye dedede but ade obi apeki ne mfie bebere de untim fada kron stop no na enya ni wo Ghana ne yenye ntum nya ni obi a wo ne choice ne ne o ya na hoto no ye wa asofo bi okuru ma wa ntwa bi opiriti kura nya de wo twa bi wie so be ma message amon se unyame nipa ne gina wo no na enso na esuma se no otwa di fufu awie enti no mesre munkoye ne saa na emmoa memfa ne sister frekan gohye mu ubetum ngyina mana boroso aha wonte hwe ye na ade bedaye saa ne aye no yemfre oba no so ne nkasa na mmerepam no yenya ho aye nyina ntimi nhia ne yempe ne poma subire na asomdue mra why ma bonto yem why bibia be ye fine yibe di achama WhatsApp ni nyere za akwaje maya de pa de bia metie mu na ne se de mosia welcome me buy kra sister ne to aduane ma me die yankopon hyira da masipa maya de ntimi sira mu me niama ni nyina wo KM court ho muni akire ma me di ni Evida Jones kwatabuza ni yi mate muni akire ma me munkoje ni nyina kokosa chimate yo mama nti yere be kasa wa akire wa Ewurade nhyira ona onya okase ma bibia nko totemfa yenko computer so jade mra ise e ba ne o bi e de bebrem
Beer the anuane krobo no so anuane beer ububo bisa na niema akotote the amount ai unim no ma nkɔ ho ye nhye obo mo nim no ne yetu omfo biso oduru ba ntoma ne na hodwe ho no a enne sei no obekɔ no na atim fifiri sa no a oboa maka atwo se ensanye na enso Archbishop Kurewu na yi ase krabo de obekɔ na ebo ho ndi krobo no ye nsa bi a obi onim twa bi ehu ana ne kra men firi se enyunu sa na atim fifiri na aba nko aye ready a otumi se krobo no ye nsa pa ndi gotu dodo na o fakko odwama so na niema enkotote emfama ba bia wo bia na yenkonko yenim ye yo tetetu ba afo ye boye ntabu mu a esoro ne fom ane nam alupre na tu eze akofa maame na asem no wabroje yaka ni nyina awie ye de na baba besi asa akotam Ghana fo a chese samre no nkomo na dap no so na ano odren na ano hyepa panimpa me pacho mo akwaba pacho bibia boko de bra wanim kakra ma me ne bio voice ne nkomo nya de ma ye nyina pacho fro se na aka se free he pacho Efremi Tijani Ishak me ka se free Sompa. There be no like baby you free by him. Pacho me free. We akwa DKC. Okay. Udin dia manya ni ye. Tijani Ishak. Okay. Uya die ni. Pacho me basara. Okay. Tina akoko efe no. Koko no efe pa brofo die wom. Esu be kum kra no wansra wo. So koko na efe pa. Me pacho dia na tete odi na hawa odi abedan Sompa Asem Mpe Nipa. Me pacho pi me damase. Ya konya amade amame enwuri. Chia echirefo nyina ne nyina no se mene me ma ne wo obuakwa na me pedan ahai nti mitu anamako obuakwa de kesi se me ko pedan ni bi na ma ha na mene me re ne me manya bebia de etia de ato ti me ko ele me ko to sister bi e woni fi na me chia sister no bu sa me se kwan so na me se madam pacho me pedan na de na hai ana ma nanche ba be duru hanum so okay edan de ebi wo ho ne mom ye sto adwuma me ko enti san kofi nyame admanwumre no aye den na waba na ya ka ho asem sister no sister no okay am see you matimi mini aba che wono me ko me ne me man sa ko enti e bo nwumre be se 5 no ana me bae no waba ana me sa chi anu no bu cha me kwa so na me sister anopa no nkomo na me no di na ye da no ho asem no enu nchi ana bae me pedan hai no so me no ba matranse na me transe no se dan de bi wo ho na me mfa ma wa hai aha no akronfo ye den ha me no so makoy oba na me tifi akronfo ha me nchi me pese be tena fi ha na wo hwe ha ma me hu na akronfo no sa okay se be ya me so me ko adwuma me ho be den me ho be to me nti ampeni ampa na sister bi so etibe no ti me ne ka se wi na bibia si ye no na me bo sister no ho and sister me be pedan o na mo se na madam ya ide aka kire me se be ye kina se me so me kuta nkwala yo ba tan no so ampa akronfo ha pa ti so aje o ne so no betena de a fine me no so a na wo be kwa se do si kan no ni wasi ni sister wa abrochiri nti o be ja kwan Jampeni ampa opening kase me se me no ma ye den ye ne me ma e betena fie ho me ba nso na fie ho na afu fichire nyina ne ba bia ye den ai sabi tantan to bo se me timi aye na me se metimi because na me ma ne nchi no e pe mu dashi a me de me ho besi se ba de bia me so ne makwadi pa na me timi ahwe me ma na me ho na akire me a me dwane abepie ha jampeni ampa wade efie nyina ye den e hye me nsa e kire me mfichire ne fence woni ade nyina me so ma mfa anya akwaduro me di hu dwuma e me kire ne ye den ne gye me hu yi ti me ne tena ya be se 4 years e ko be 5 years nti one ne tena hwa mo ne tena fie ho as e wo we no oh sorry there be me pa show me ne tena fie hwa nti ono ya no yesto dwuma nti bi wano okọ me so me dwale me ma ne wi ana me do mu ko school mu ana me so ma ye den ma chia hwe no makwadi pa okay nti wo ma na me di hia boya wo ti wi ewo ejapa FM na me wo asem bi wo ho ye me koko asem bi na me de ko dan ho mo na no so di ni case bi so ya den e ba ho ti ko bodi de ma no ka se o pe baby aye den atena ejapa sofo Bismarck okay o pe baby aye den atena na me ni baby dan ho na me so e dan de baby a me chie no e da ba ko ye den e da ho
penyi me nene ti wolme be no tu na mo fie nani wo me na mo me fie wura ne eden e wo ho nti se me kire ho no se obetimi abade a me kire no abehu no so de be mo de na woni na eden aye nhihye na so mo go ahead dia na tese wa betena ho so bi ayo papa na so kire obi o mala okay koi Jampani ampa da ku me ho no frɛ me phone so ti wo frɛ me phone so no ana me je so no se me ba amo a kire me da na me se kama bo me ho me ye den mi ko adwuma nti wa kan sa dia fine ti me twɛ no hwɛ ana obesi ye wesi ye no me kire na no ba fie ho ana edidi nkomo a kire ho ana me kire se e da ni fie ni e da ni na mo me fie wura no nya den eni ho de de da na ma me no se me hwɛ so no woni ho nti sana te de ko na ma me date na me fie wura no ba na mbo na amane na de obeka bia no na waba because of fie no nya me se nka no kra nya me dia Jampani ampa ono so nyanti ase e ma me date se no ba ye den obeba ti date no fie wura no ba na me de asem no ye den e de tu nanim sa branch na ba no so yo date be no obeba na me ka date ni kire ma me no nti me ka kire no no ana pa ye guso aye hwe nanim nti eni na ansa ni nanu se ma me ne ti ase se wo mra okay no hu no nti eni na ansa ni nanu ana obae oba nti me ti wona me ti abonten e ho no aye se bench bisi e ho no ya abonten dai nti bench bisi wese ma bench bisi wese nti do nwumra e ho na me tena gene frama kakra ansa na ma ye de makoda ti ba na jo be se 12:30 me ti se woni ye kukuru e won so safo anem oluma no tuye ni ti safo anem na me se no ade ye wo hodi me nti ase ti mi walanga bi wo ho a me so ya na me de wi me ho me dem ho ti mi ko yi langa na be bie da no mi bie da na preko mi refe wa sole free e dem a wo ba na me se be ma no aba abehye dem ha ana nipa wo fia won timi amoya amane ana obehye fia na su yampa se me hu bibi se na sa de be chi bibi anso timi si na se si anyame mpengu o bibi ato hanu sisi a ma me woni me na wo ye den woni me na me so na oba ma me wonya hu na se bibi to asisi na me ye den wa anya de ma me ne kra beto a se wo de open na ade na de ama no mo enti de be wan se ntomago bi na ode ase fom ho ntomago keke na ode ase fom ho ana oda so na me se yenko na me ko bo ma me ne punu won so ta da ntem ye mo ma me ne punu na me mo ma me na mane se mbo ma me na mane ne so mo go ahead dia na me won se ne nsa ye den e sha ase dia fine no ada wa makwan dia kwan of us obe da ha na be pie so na anya me de nti nya da me metwa ma se ye den da ha ma de nchen Jampani ampa me ko bo ma me ne punu ono so sore no be say sa den red na me say abrante na last na me kana asem no date no share me na so me tia na me ti say dan mo yikukuku me ko bie ya abrante ne da ho no ana me nwana nse sa na che de omna yemna o na ase wo dem ho ne nyina yin hia na de wo se wo be ka no wo ka ne nyina ye chi bi because if you nani wo me nti me ma no go ahead say wo na ma ade nchi binim di be si china because me kura ma sabe say you info me dwene me ho mpesa obi di na asem ba be dey ba be sa me ti ba me no so yen say de wo ye no antwe yi nti ko won pe no wonye no wansa anko na me yen say madam de akwa ni say wo so ye mesi ni wataje contract akasisa no ka che me japa o taje contract akase na ya say adwuma na me nsum kura na se dan kreke nti nke say waje adwuma na se okodi pa akra na bidi ne che de me koso ma nya kwadwo kwa na me koso mota menya bibi aba na me ne me manso ayɛ ade abo apɛsie bi di ti me ka say ma me tena wo say din no say enya wo pa mo dia ka menye no na mpani ampa me kan na ma me ne chi asɛ adwuma ni nti wa kan say amate enya wo pa mo man ko onye no chok ho a unti na me agye no na ne yesi achi no dia ba ye kɔne ni togu aba keke akɔtwetwe nkomo esimadu pe ewia na adekuru ntia ye je ne yesi achi no ye nyina yetumi ate togu mbacho bibi aboko de na kwa bibi aboko togu sese yesi adwuma abu so nya sam keto ho nanka on se free be next week nyina no esan katogu ono ana eba na so ukɔ ho no ma nya sam keto no pai be ko ho ya nshu ni ade nyina no okoto anipa because na wi asia ye ho na ye bedi blunya ene enoma e koso wi asia ne tino ipa enta se kwa eno ntin amani pe tu anamo e se gwa the chapter bia wa bia krampo dia no den sa kwa ku bonsam ha nipa wo pa bonsam ha nipa na obebu sa se bonsam no wone hwan bonsam ne meni omi enu aye ani asa agro so ye maami asema e ba ya ye kan ya obi apeso kama ne de ye de so ti ase nti enne
Togosi and Fancha Cassie, and a Majo Cassie, and Fama Womuti no more Shayen. But so will be beer with Tibian and Taokwa. Nan your address said, Papa, no better hand, and some Wakano, do me better to Wofa Nipa, Brababon, by Barry or Shabrim, and we are see because we are with him with the Finu Fibum, and yes, so easy, sir, our Brabum, a Juma Woye, was a Babon buying, Bran, and Tao and Masabia Cracket will be. Ana sasabe maami bi obo ne brebi na babawa wasi show abrante wasi show na onfa her life emesesa wo show enta de bia ye tefidie so ye bo ho dawuro enkomo ne ye de dru ba bia no so onfa meka ho a enye because obi tie wo kira nko ano ye kuku no ana obi tie wo kira nko ano okowu wonim ewu a ye wu owiase bebrebe meka ne plain say nye ne nyina na enyankopon enkrabia na nipa no enkrabia se nyame na afre no enye wu bia na nyame na ato ne nsafre no nenso saa na yaka no ententra won ka se wu a wu bewu no nyame na ato ne nsafre no abrante ye okọ baba wa fie ya ye chenji na yeso ye krofo ye bo no kuni wu be kom ne nipa bi kura na spirit bi na hyem na akoye saa no ma na ama ababa abrante yi ya tene nkwaso na nkase be ma woni obate a sebo ne ni mienu ejo mani esidan ne ko wie saa no ma wi so hu ntentra won kase wu bi wo a enyankopon na ato nsafre no nipa wo bo bra sika kutaw wo petumi bi tumi na wo pe na de na wo pe ye wa wo dia usika no eye wo usika wo du dwa enso me se na nipa bia ye mobo ni nyina ye asema ye kan ya obu na ne guso tu anamo kotogo aban keke ho me si obi babu sese na papa yi de bi obetena because de ntia na ye de na number ne tu dwa no ana de ntia na asem ne de bia ye ka bebia wo ya na nipa bi wo a ye radio ne ye TV sui afeni wo bi betie afeni obi nso etie se ne sompa se ne ye wo nipa bi ana se wo papa bi a wo ye benin ye afeni togo aba keke na hemfa no wo enu ti ne ye kanfo togo aba keke ma so wo bomfa ye ka bomfa ne doso enu ti mesi afijase kwantempo no so krobi wo afre bomfa wo free echa okrom na wo asotwe wo free asotwe na wo bomfa oho na togo aba keke owo ye de number ne betu dwa ye de tudwa bo modern ne frɛ wudru on ma de wusu besi hospital junction wudru ho no ma obema ne nkura aba befa no onipa da sani bia wutie mi bia na wo wasa sesu odidi no mu da kan hu se me kan fo ma se wiase na wo kwa togo betra osusu se ni nyankopon wo ho ba minim sese na wutie bia so so nim se nyankopon wo ho na so togo de wo se ne de na nya dry pocket enye mojatwa enye sikaduro enye fasika bagi sika on de ne de ne se wiasa asase so a bonsam yankopɔ to bonsam beto asase so ka se asase so fo mu nue na ye due na me no mie ne ye hu se enoma bi wo a enkoye wa bra bom nti ena togo tewo se sa no man wa fato no se obeboa nipa asetrem daada enu nti wutie mi a bomodin ko papa ya hweye togo ya ba keke ahweye enu nti obi biara ye bedi bro nyan anasa de bia wo kwa akoton wo kwa so akofa no ma ba beton enoma no wo de ba no ka prophet na nka obi abobra nka ko nanim nanso nko ade wo tesan ye ka fotogu haba keke ma me se bo ho ban wo ne wo yire ne wo ma wabusua bo ho ba wo nwia wo ban enne nipa wo ne ne ko a wo ne ne ba no ono na wonya wo be yewo maka cho se first no na ese wabusua ni nko na timi yewo enne no ma sesa wadamfo ne nam kura no ukosora na obre wase enu nti nipa shabre sesafo no wati nipa timi sese nipa shabra wudwene ho a wonte ase entra ho amia nkoto adaka ovantini tamfansi sa nipa na oku no solo ko ba betwibi ye ka oba be ka bi nanso ono ana ede ayo sa woda trase na sese wafo no omo start ye nanka school time kwanka ko wani che woni ma de che wo mo eye de ne de wabra bo aye sa ti me kanfo sa de we ma wo se kotogo habake kokwaku bomodi na fa number no tudwam na ode ana hu number de cheme number no ye 0244 48 47 0244 48 yes our 0244 50 66 20 0244 50 66 20 togo habake ke number no na o se
ne number ni nyina so WhatsApp mo am wa bruchire obi abefa ni nwia anase ni kunu kwa brucha na yere oba ni duru na be man duru na sa akoda ni duru ho no wanya dwuma da na yade abubu na da ho ode ne ba na se oye ne de onu ma na se oja ne dai me se ahaba togo aba keke number ya dutu dwai ni nyina ya WhatsApp wo se duru mre bi ho na nsa bonkumi wo de atwa na ye no voice ayi gusu say togo ya frame say ya frame ma mi say nipa na o ya nso di say enu nti me pese ade we ne ha me na fa sande no sa number ya keka yi fa sande togo aba keke wo yare da fie wo yare da ukrom ba bia wo da no wonye wo bia ma ne hwe ampa wo chinchina nso no man koye de pese kan se fa number no na fie togo aba keke se togo me pesa ka me ba na nso mi ntimi nante me ni buafo obi a me ka akora na so me ni mo obi a o drive me to togo obetima ba ba hwe me togo se nya den di panti no ho pomoden ne nkasa obetu ka ba nhihye ho no wa ba ba hwe se oba ne se obi na eye wo se ye o maame se ye oba se ye wo nua obefre ne sunsuma ka je nipa no ode na ya beda me enti me ka chro se twon firi no so no ka e wo sunsuma se me se wa ntiase a togo se o ma ho kwan e ma sa nipa no nko no da enu nti na me ka chro se tete no mu nyini che because no mo bo mo ban e wo kwan bi so ne ye de atwe treasure to ye si bibia ni wiase enu nti na wo na ma obehu akoda kete na ni poster boda ho akoda kete na ni poster boda ho e free 21 22 23 first na ni panyini na no kwa poster na ko hu bi wo hin enso ne de na ye koso enoma bebre ho no ma nipa asesa nipa shebre nipa ekum nipa sunsumu woda on mi so wada makasa e free 3 o'clock 2 o'clock 3 o'clock na enkrofo bi dia wonka ho bi wo dia obewie nja ye tie yi ye pon a yakwa akoda e free 3 o'clock na enkrofo bi dia enti wo san enkrofo no so obi so obeye wo a masa wonni ani na onko mfa onko dom obi a se ye do wo kwa do enti ye besro ko bon ho ban togo aba keke wo kwa sorry o onkwa so obetima ko wenye sikaduro obi wa na kwaku okọ ba bi o se ha medi mitiri ko hyewe wo kyanko sebe obo me ho ba wi a ebedru mre bi da bi nya ne saa wono ahaban e no de ye aduro togo aba keke ne papa wo mako en something wono ne ka akiri e na ne sompa wo papa no papa ni bewu no de saa chede de che enu ntututu mi ka ko togo aba keke mesi bomfa hwa na wan tran kwa sante a chimbomfa bomfa o ma hodo ba miensa se nan echa ukrom bomfa nita utachiro ya fijase kwan so oho na togo aba keke wo papa yi adwuma da mu ni nyina anaju kutaka me no kase kwa betima ko ofa number na uduru hwa papa no kwa baby opese woda se opese woda ma de echi na dwumadie no na udi no na wo kwa unwa hemfu ni patitirimu na enso wasuma sem enko ba bia e wo hwa ntemfere na ntena wo e ma kola bi anase ni pe bi emfa oseka nwa nanka togo abakeka ya fala number no to be last yanko togo number is 0244 48 47 0244 48 47 0244 50 66 20 0244 50 66 20 togo haba keke number nyame ya doma ukuada ya wa nyame ya doma bia togo sata na imu ahan ono ababa ono amanso a bomodi tu anamo ne ko togo haba togo erade nhira no esi ano otie oye adwuma nyina na otie togo haba keke azibiribo zonkaru kagoka ona atene nka kama pa medofo pa ela otie dwumadie bi erade nhira no na onhira eye mafia na Silas image erade nhira ono so na granny nyame nhira me se mu nyina me program nenso so Abigail Bejuma Abigail ona chinchim fidie no funuma ono timi ko pension no asa ba otimi je transfer no aba Abigail Bejuma ne Bejuma mede mani ko su ya won se wa flash nanse wo yi ni ho adi wasa ba otimi ko break no aba abi nyame nhira o wa ha pon wa ibe on panimpa me pa chawo na wose wunti na meji no ye ntoazo nunchi nti ye wo na na ye nyina ade ti ho ti dako na me pia no pa ma kwasesa anuma bia ye den aba amana kadi na de se wo kasa e wo phone so kasa na no wo kasa no
acha say enya nya na me say wo say e dia wona ho ana nya asem a tembia no wona na kasa wo phone so no say papa bi say papa na wona ne tie no papa no so wo wia no enti wo pana chi no na me say na wo nya boni a ye de na ka papa no betumi aka cho say wo wia na de bia wona na kasa ne fa phone ma me nya dey emfre no na me musa no adekodi a wo ye no ho nti a enu nti odwane aye dey ababa betena no anase wo tu aye dey abetena no ni ehu nti odi phone ma me frɛ man na man say wo kasa free na me say kasa free bu akwa di kesi ano si nipa na ni phone no na me ne kasa na wo gye ye no nipa na wo wia me wo ye kromfo wo wia me na so panyi odi na wa aye dey wo wia no si me phone ma me da so ene nyoma no ma gye se me ne wotena mama ne dan amene ne tro so e mesi ni wo wia me nyoma nyina de akwa kwahye ne dem enti me pena che no ama to dan mu ba akokora asisi ameka se paseti ya wono ma pena menya no na me say wo say wo de ka kum ejin kokoro nu sa nyoma wo ye no paseti a enu tu be da hanu na adwo a na me gusa o asema wontimi nya no sa enu ntra na mana ba no sa na che dia fine me kwa kobo me firu na amane because min ka bi nchem e betimi aba say nipa de odi boni da kopɛ e be da boni be no na akohye abua kwa na ba bi no busa so tin o ba be che be afie na wo ye dey wotimi ho na je wo wo de me dey e be ka ho satam no mi yi mi ho no ba bia enyi nsa na che dia yenko na me ko bo me firu na amane ntimi ko store e ko bo ma me na amane say ma me asem sei ana sa boy na ye dey aye no be bia otuba ye no a wade abeda ye nti unsu no ye fiewura nti hwekwan ye be fa so a ye ni nyina be ko ni nchi akobusa mpase tia ho se no kure se nye no kure anse na be gene na tena ya gene na tena because ye touch be radio so ye ti ye hunu be o TV so e kina ko na akodi bone kase bi na admi abeden abeka ho nti ma abene so ye ne se de maka no wate nti obanwumra ye be hu de be oba ne busa no o ka che me se boy no consume no start consume no ko consume no nti o ka se wodi akira enye den emwa am se amame wo no ye fiewura na se mati asem sei unso ade fie na den ahye mensa na mati asem sei na se mebo amane na se o ka se o mie ni akire dia too fat na entwe yi nti ye kan ya maame na anyere emfi me ti dako me pie ko adwuma ana BBC ye so ne maame na be ye one aya one do ne maame na ye one mo yi mi ya den okay ama timisa be fie na ba fa BBC no me ba na tutu akoto wa ya bondri bi waya na omo de waya eda no na woni nkofo bi gina ho ana omo hwe bebia omo de waya na be de be fa be tu waya na afa fom e free abrosanum ade abe progo ye fi ho ano de mantie nyina na me se wo sei die adwuma na wo ye no waya na ususu ho no e de na wo de ye wo se me de twilight e free abrosanum ade aba ye fi ho ana me se no mo de me kase matwe amawa na me boa fiewura ni hu bi wo se amaka kire sister adwa na me se anti waka te sister adwa na sister adwa mo me amane because ade we no e kro no de anase ye bad ade connection obi aye bi da am ya kire e kira me huni data na o ma ha oboka 50 million o de no kwa kotum na so be ye we na kira nko ba abran so ye wo mita e wo like wo bibia na nko ma ba ne eni kire ya na o be ye sa nyansa sem odia me hwe ma e wo no e ye akasa kasa bebre ana me ko fa afun ama fo kasa pata na me jana me fa afun ana me fresh sister adwa na sister wonu ama kwan se wo se nya den entry light enfemfe obi fie e me progu ye fie ho na mo bibi ba hwe no anka se me den me ka ho wonu wo se ni mienu a wo se da bi wo ka kire me na mama no kwan ana me se anya jai nyoma na wo ton no ne bra me ne ha na aka tuma me nto ampeni apa maame no eja nyoma no ton e ba wia no wo ba no se wo se wana ma kwan wo ba ha nche de nti se bibie ni a nya tiudin bibie ni a tiudin enti me mpene e ma mfa wa ya ne nya den e mfa mfa na sister wo ma no kwan a enka wonye me busa no sa no wo kire enti me momu de ntia me frɛ wo nyina ne sɛ me pɛsɛ me yi me hu firim no won sɛ de wo yi no ofia bia no because one na ye one me yi me hu firim na meja ne life ay den ama no ampeni apa sister na anya den ampeni openi ka sɛ ade chi ahomache no de memu na sɛ me fi kyerɛ akasa frifre sɛ 430 no na sister adwa no so no osole a na okwa ne store ho me twitwa wo de pie bra na me no mienu no de besi wo ha no emfa papa ma no de sika na pre you know chief service yes wo de chief form afa chese me yebi hu bibia enye yo bia so ni ho ade anso asa eni mo ntete che wa na me yi phone na me frɛ me bra ba ko nzongo na me se Sofia no asem se na atumi o nti se wa ma no se wo fa that time wo dia eni mo nya dai entete nti mempie
hyedem na ma ade chi a ye nyina hu kwan be de ye be fa so no wan na me se boy na me je ne be betena ha no na de sa trouble ni na ebre me no nti ampani ampa o mo kasa kire me daya e ma ne kasa ya ma ade chi se we na me sorry na me no me ntena ho e ma enkoji ni pase o mra ne nyina ntena na fe de o betumani nti me ko police station e ko bo police for man because my boy sister na man e de obeye bia me ko ka kire no sister nsi me nyai na mo du sika ntwe ne de me ko boy sister na man e bi nti me ko police station ko bo man e no ma me krata se number bi se me family sister no mo ne nkasa no mo hu kwa mbe fa so mba be de mba be chi boy no akototo na no because e bi esimpaseti ya ma the report na wanim kuko wanim e bi esimpaseti ya ma bebo ma ne ma me na mpene sika ntwe so aba ma me na mpene dia wo mu nkwan obe den wo me fa so me bedu na ma me ka che me se police station asem de wonde mpene woni fie ha no se ne ko enso ye den e ma no opelin asem no me ka se ahame a na me bo me so ni ba bia ye den e fa me ja asem no ye den e to ho no ana ye nyina de wo tu wo so la no ko ne baby film wo so la no ko ne baby film enti eni na ansa ankodi nenu ana boy wo so ye den e firi akontuo mu no ba ye not boase ma me ne ba no e firi ura na kasa ne ba no o ba ye no ana oni wese no ye den e de ye one na ye mema yes okay o ma ye one ma me na ka mo ma ye den o ma ye 3 enti dako me wo no ma na we na ka kire me se na ekosi ada we ni hwan ma me ne ba no kwa bana no okay aka kire me se na me si mi o ma na ekosi ada red na me jeso se wo mpa asem a na wo mpa mo jasem a union me wo edem ho nyina na ko pe wo dan de ja efie ye de esi ye ho na me se akwabra me no uni akasa me no nya hwe e de na me ntimi nyimi ma efie so am be tene mo no so no enya no de me ba ha du ade me ba ha na ye den e wo ho me mokro no me nya hwe ade se me so nyimi ma wo se me se ne yen kwa ne akafia de me ka kire wo no ampani ampa me kwa kwa yitawo na ka mabe de mabedware e kwa no oyisafo a e daro so aye sese ya otumu ha onto otumu no me kwa ko so credo no ma hwe se ese abura na anse na mesre e ba sa na mesre me kwa ko so credo no ma hwe se ampani ampa otumu na onto na ka mewura edem aye dey apatare bi ahye because anopara me si nyoma sa na hwe nya dey enhye me no wo me free fence wo no so na tete won so ye services ara so wo me no na me ni grande bia bium me twa me na tete ma be hwewa ma me na ha kutwan na wo no abbo eyina no sei na etwa timi eye ba sa na tete against me nkotodwe nyina so ye die ni me ba sa ni koi nje won ma na wono ye den e beto hia me so ofom wo na won so free kolodo no mu ba no se ye nyaw e no be hu na tete ma loko no mienu na beto hia me so ofom wo opanyi se ene nya asenketoa na mo je prame timi prayer na mo se papa bi free ni fie eba timi je me wono na papa no busa me se adanyi na de bia fie yo sa no me tira se no no asem wo de ka se ya because wo betena fie ano ye hu se bi da mpacho me area me nka kasa bo nsho yam se ni nyina ade na akosi ya akosi nya se ko police station o mo bu me prepare me mu e di me pamro me de ko police station ama police for so ma me phone e ko hospital doctor for hwe me se de asem no mo de be dey oni be ko court na ye mi ansa ye dey abeyi ye ho ano ho enti me ho no ana enu na papa ye nan 3 days papa frame me safi de wade asem na ye dey abedam ti sa na che dia memra na wo mebusi bisa manu nsembi nya hwe se de si ko na ma me ye dey ese ne esia no de esia no awrade nshira onyo kase no wadaje panyin ba bibia boko de bibia boko e do bo ade ase ye fra o se kwa mi ne wonu ye kanie de na wo kafa ho ba che ensem na wo kan no kure bi anu me ajapa no na me ko ye obi odwumi ne pa ni ma me check na me check ne menye timi de ko so munyi me sika ma me but still I want no sika bi anu nti check no de me na check na date wo so tena ma me de ko am de ko shi ya papa we me na me no obi any issue papa na wo kase ma ko fa no fomu no me ba hono mansa enti me ba se nkomo no ebi nya no kore oso ohia wa japa oso achirem se ohia wa japa nti ensem ne bi ye no kore se ana me ka ba no ba bi nya no kore ne me kan enti me ba hono me be hu no japa one ididi nkomo na me se me pedan na bi a mete no if you run me ba ye na dwuma edan 8 bedrooms odin nyina ma ha fi de nipa ba bo an ma ne blocking tile akoto ne de ne veranda na ma ne blocking tiles ni bi no we ko bo me carpenter ni bi ona ko bo na manie se ne tiles me se sache no se ofre me na me se da ta entisa ne nipa no be bo am na mama ne tiles ni bi ano se ade me afa na ade ache obi enti dan mintu dan so no de mama han na me se mintu dia ena fa me balance ma me ena nipa na
misika kudi no o san mi afa me police ntina ono so misika no na mesi ansa na mensa be kan ma be yi me niema no gisa mensa ka se ska ni nyina ansa na ma be na sesa me niema firi ni dan no nti tem bi ofre me no ma me pressure se me yi me niema na dan no obi pa han na mesi se mensa ka ska ne pa dia ampa se tia me yi me niema firi dan no te se mensa be kan se police ni sika no ansa na ma be fa me niema nti tem bi no ofre me fon so bo ofre me amemfa obeti ma ofre me sa enti ya na echi me ko sa me niema bai mensa ka ska na me ko sa me niema bai na check no time on so ma kwa kui ti me ne papa yi ena koye bank obu akwa odi ma chi koye me yiska na man 100 cedi o siska ni so ada na ma ko yiska wodi ma chi free dkc aba ebu akwa aba be yiska na mama no 100 cedis na ska ni so ana me say wodi ma chi na so wodi ma chi bank ebu no tuanko owu ko ana me say asembe na wo kan ska na me de na obegya me ana mama 100 cedi o siska ni so me ba yan so me da bi ana pe bia me yiska ma odi to aduane di ewi a chiro se ma me ntumi na me nye ne papa ti me ko fa me ne ma ba na me plastic chair metezo o fa plastic chair go see with them so nya wa na ma na tena so ma nkasa me mattress ube wura me dem be hwe tv na hu se mattress ne ta so mienu o se ma mattress ne ba ko na se mattress a mato de me mfa ma o papa panyini wi na o mattress asei ti me nye o mattress na o da so dada na fanto media na se na me mfa e mo no nto so na me na so ana me se me mfa ma nti wi a ti o se chenchena ma me ntumi na me nye ne papa ba bia me wona ma bokro no ana ma me ne se me pia me nhya max boy we meni na ye adwuma say empasati ya ho na me ye adwuma bi di moto meni nyina de moto ko obi anka se ma fa na hwe afa wi akire meni we ye adwuma no won we ba ya na on ne adwuma efi ura ibe kwabena enti kwabena ne ba ya no na woni na ye adwuma ni di no ma me ka kire me se ne ba ni tifie enti me fa ne nko adwuma na meni ne start adwuma meni ne ko first day second day asana pesole na won so le enti kwabena ni hu no wachia wanye so ana meka jen so mesene mienko nti eba anwum na de ode to ma mienim se anopa hu wachia wanye so ana osi na ade we so ode wasento kwa ni bia afro ana enti no ma ye twa so ni obi akọ ni baabi enti firo woni we se ni kwabena no ade ntokwa be me baabi omu wo no me meni obi efi owura hall wa master bedroom na memeda kitchen ni bibia shim ana omu wo no mo fa hall corridor na abonti sense corridor out me fa okọ eno no mu di gate atoto ba bia me wan de gate nda no enti we ni we papa eno kwa nyina mu ntua dan ka ye nyina obi ati fi okọ obi ntua hwe gogore de am ku obi go aha enti papa yi kasa ni nyamu papa no we light be wuntua light be me ba 1 month pepe tua light im de o kasa me koto wo ya de ba fi o no afena be kira se me ba 1 month pepe de tua light nim na me fere maame no wo store me ko adwuma ba me ba ni edu me light na me fere maame no wo store na me kan se ma edu me light no na o se ade light be no so ba o mbe che be na no no yi pipa na kwato dem papa yi no de kwa toilet e wo fie o nti mi hu na bo maame na mane eno ti Sunday du maame ne pla toilet no so no hu obi person o se a o se behwe o se efro se o se kwa me se kwabran so obi ka mbo a e ba jan mesere money die kwa so ebele na tiaye mpese e betie obi die tententeni abaye mu die ni sinichina ye ko manka ne ya haye ni asem sa mumfa china so ncheye mo ba mo ne first story na ye mpeni puma sibile na asum die mra ade wonse wo so kra sa obi ka na ye ni nkomo no mane nko pepepe mesere mo ya mesere sisi asem mo ko no mo ngoko hu ntokwa ye nyankan hunu ne ye besi baabia ndise de mo do odo betena ni mo no mo ye ntwen china ebia na abufu hye mo china na abufu no amabio no masa ye anua why ndi kwamana why na china won so wetima kire wadwa kasi manu mpe yemfa nche ya frefo no na nyamepa echina no mo ntwen ya so ye ba ne no modi nkomo ansa na mako number ne 0551931931 0551931931 0548931931 idikadi maame na abrochiri story no ho nkomo ofra no akire wadwa otifa bia me you every so breni nti mo ni mra ho so na yenkonko ye na bibia enkotote mfamai ubetima bo awuram na ho nso wakire wadwene na niema akotote ede amount na bibia akoso Mr. Yabo ani senior contractor Kofi Job omutie dwumadi awrade nhira omo na onye omo kese emfamaye omo bo adwuma pa awrade nhira omo na onye omo kese hello. Yes sir. Yeah, we did the available because it's your party. Mr. Available bibia aboko de. So I don't know Bible. You are available today too. I didn't nko.
asɛm na metie maame no deɛ no maame no deɛ no tin sɛ asɛ kasa no a ɔka no kyerɛ sɛ ɛwie papa kyɛ asɛ biribi nkɔ yie kakra nti yɛbɛsere ne busuafoɔ no maame no a ɔfie bɛtu mu no a wama mo kora ma musa no question no a ɔka tee phone no ɛno kora ɛnkyerɛ ɛni die nti yɛbɛsere sɛ maame no kora na ayɛ adeɛ bi mpo na ɛnyɛ mpo a yɛbɛsere ne na ɔwɔ amanɔre no ɛbi yɛsɛ yɛwɔ ex-boyfriend ɛdeɛ that yɛni ex-mother wɔ hɔ maame ɛyɛ baako pɛ mumia yɛn nyinaa yɛmfa ahobrɛaseɛ ne ntoboaseɛ na kwan a maame no bɛfa so ɔbɛgyae ne droma sɛri yɛmfa mpaebɔ no tɛɛkyire nyame nhyira wɔ berɛ no nti hello yes sir Wofa Lumba yei badro yakuo Sompa de de atom to say awurade ayi adeɛ dodo na wo nso ɛ mesrɛ mo Wofa Lumba deɛ du no mo nkɔkɛme nkɔkyɛ kɔto ho ma nso ɔnye maame ne nneɛma ma no yɛbɛgye ne nyinaa ma yɛbɛgye whatsapp nkɔkyɛ ne nneɛma ma nso ɔnye ne nneɛma nya wo na sisa no nya abɛtɛ no hwɛ ne maame nso abɔade metia mo nyinaa yɛgye wo so dodo hello Wofa Lumba yes sir me pastor bra yimani sɛ yadofo a bra ma wo kasa foforo a wo voice sɛ manager do yakopon sham bebre why the master me tia I ba so body na me mamo that me kasa 3 mosquitoes in fact wo kitanya yakopon mamo adoma tede soronko wo fa anything wo ma me na asem na ade ba no na aye ebisepa ko haba na haba yɛtafo de banyans yansamu banimfo na sɛ Wofa Lumba kama asɛm no na sɛ abrewati ade to so na sɛ yɛwura ɔmo no asammo de to so no amfat saa 3 mosquitoes no Nyankopɔn matɛde me mpa yɛ bi nyinaa na sɛ Nyankopɔn kɔ so ma mpa do no na ɛnyɛ mmɔ na mo fa nti amanfo nyinaa amen afra hello hello Kofi yi Kofi ahuri Ofa oje message ahana mo for say mo samu me ka bibia say na de ngo kasa ahyem say jai obi na no ana wo jai oya prophet agwa be me ka bibia just ya so ne mic a wo be kasa o kemi do be oba bibia be fa de me pa do producer say no ye de awrade aya de eno me hu no wa hihye o oba no aya de o fa mo ba na ba so because is it ne to nyina na maba ho me na da say ya no to kwa ya to